pisatelja, Društvo za ruski jazik, literaturu i kulturu. I дякую вам, що відбували на цю східку. Як знаєте, перед нами будуть веля роботи. Znałam się, że wszystkie problemy, które mamy z języka i które wiązane za nowy, odnosno przeszerzony, dopełniony prawopis Michaela Fejsi, że rozrішimy pomali, wszystko naraz nie może, normalno, ale znałam, że będziemy pomaliczki czas po czas i że naprawimy neki novi, jak da povem, dobri pravopisni slovi. Da nie povem, že zajednicki, prvi bude zajednicki kasnovac, šitski i ruski redakciji, šitski pisatelje i koji uopšte majú da su robio na ruskim jeziku. Druge, co sam sela povest, že pitališe mi, že preco sme ne uključili panocov, odnosno ocov, za toho, i profesorki, učiteljki z naših škola. Tam tako je povem da vam odbiti, že sme še poradzeli, že najljepše bi bilo da še panocove šitske među sobu zidu i zložaše, odnosno napišu svoje termini, koji im problematični i vecka jedan spred njih, naj pridze na našu schadzku i naj putori, že jaki imaju problemi. Tiž tak sam dumala ljebo pojść do školo, ljebo isto tak im napraviti dopis učiteljkom i nastavnikom, naj napišu, že z ktorih predmetov majú problemi u nastavi, gdje imaju problemi, zo s čim se stretaju i već znova jedan njih od nastavnikov, ljebo učiteljka da jedna že bi nam isto dajak doručela, ljebo že bi sme se stretli z njima, nije važno, to už bude naša dajaka dogovarka. Evo, to telecu sam sela do uvodu, do uvodnog slova. Jak vidite, dostali ste termini. Povedzte mi na počatku, či chcete, že by sme prešli perše termini, či perše budeme pojedinačno z každej redakciji problemi rješovac. Co vam važnejše? Zato, že prešli sme nestigli rješovac, dobro, to bila inšaka schadzka, to je ta schadzka to už teraz robotna, i keď думate, že vam važnejše da še riše dajaki problemi, dajaki termini iz vaših redakciju, a keď ne možemo rozpočeti s tima terminami, co ste dostali na paperu. Jak vam vaš odbituje? Čisto preto, že biste znova ne pošli za schadzke, a ne rešćali sme znova ne znam co, povedzme. To nije jedina schadzka ozda. Nie jedina. Dobre. Ne znam jak pođeme s čorom. Počnemo od Helenki. Či ja da čitam slova. Evo, dala sme dajaki, mali se dajaki dilemi kolo dajaki slovo. Ja bi njem povedala, že ja nada jedni to tipu slova našla, že jest rješenja u slovniku. Mi še vidjelo, že može biti za nje nije trebalo položiti se. Pretože ja, napriklad, kad nje najzem rješenje u slovniku, ja već zapisujem. Tak. Znaš? Tak. Думам, že da sam prosto našla, da to mi še vidi, že nije také problematične, ali i jesi taki, to bi mnje znala. Dobre. Mižu? U dvох slovnih, kad vari slovniku, to znači, že je dva slovnik, je srpsko-ruski i rusko-srpski. Jest odstupanje među njima, to často až i diametralno prevođenjem. To ne znači, že i kad zaznačene i u jednim i u drugim dobra varijanta, čas od deceniji, alo 3, do najstaršiji, a to je deceniji, može bivova na upravljenju. Takže nič не страшно, že tu načešljene, mi ne pridzeme, že skladame, še ideme dalje, to termin stoji. Takže, hej, opatrali, ali je zajednico u jednim slovniku tak, u drugim nič. A dobre. Ja už dať za njih, prva piše to u stari, ja u novom. Nije u sobi. Apropo toho, že jest i tak, veli novinare mi zauvaželi, že kad bi sme mogli rozrišiti stvari, že bi nje bilo i tak. Zato što ih to strašno buni, oni naučili na jedan termin, ja im pravim na drugi. I jednostavno, ani ne znam, povedzme, že postoji drugi termin, ja znam njem za jedan termin, hej, a oni, povedzme,
jednostavno, pa mi govorili, že keď by sme mohli i kolo takvih stvari, povedzme, rozpravljati, odnosno rišiť z takých stvari. Tu sú a budú inde. Hej, da jakže už dohvaríme. Не знам, мајш за хто да се около того со се достали преки tu. Ja tu pri tim peršim, nie znam, co ti bila dilema. Настава надалеко? Dobre, mnje to nije problem. Najmiže boleti se nadaleko, či vjedno nadaleko, Чи ја го говорил онлайн? Да се договориме? Dobre. Za online bude tam za online, keď prekladáme. Hej. Teraz pa vreme naprijam. Dobre, Online, međunarodne, i to imamo komponovanje. A to distance, to starší termin, ktorý my teraz tu máme rozštítiť. Dobre. Co što nje dotika, ja bih pisao nadaleko, pretože še tu duma na menom prihodzi dajaki, a nje prihodzi primenovnik i imenovnik. Znači, ja думам što menovnik to daleko, ktorý bi mogao mati sinonim oddaljenost, abo serbski daljina, hoć máme širina, mužina i tak dalje, čo bi smo imali daljina, ali nje o tim, to znači na oddaljenosti. Ja bih še preferovao, že nastava na oddaljenosti u mojoj verziji, a toto nadaleko, keď će rišici za toto, vecka okreme. Dobre. Paš, tu... A online bude še tam za online. Можем ја išće коло того надалеко, co ja u slovniku našem vali. Naдалеко, to po srpski, daleko, nje blisko, daleko, nje blisko, znači, i prikladi, pošao daleko, daleko pametniji, veljo je mudrejši, daleko bilo, Bože sohranj, daleko mu lepa kuća, na idze hek. Ona zna daleko bolje, ona zna veljo ljepše. A nadaljekost, to po srpski na daljinu, rozstojanje medzi subjektami, točkami, predmetami. Dekedy možeme povesti, že u daljekosti še povedzme čulo hirmenje i preto máme povedzme daljinski od TV-a. No ta teraz... Ja toto imam da razumim, na oddaljenost. Na oddaljenost, znači na daljekost. Menovnika, abo na daleko, abo na oddaljenosti. Znači, varijant je... Jednici na oddaljenosti, či oddaljenosti. Rište, ja bih думам, što to na oddaljenosti. Od daljeno. Od dva do jasno, ali je to njeno či klas do objekta, do akuzativ da bude na s, či da bude na oddaljenosti. Toto na daleko, to mi ani na daleko, ani na daljinu mi nije dobro. Ani jedno, ani drugo, ne znam čo, ne znam jak vidimce. Na daleko to tak, najruskejše bi bilo. Tak. Ali kad da to najruskejše i bliske dešedi, to ne znači že on je adekvatni termin. Hej, Termin. znam, rozumiem. Často nam adekvatnejše opisno da se preložiti, to ne znači opisni ekvivalent i termin. Znam. Kaže, ja toto daleko pisane okreme od da, vidim jak sinonim za oddaljenost, točno nje daljekost. Ali oddaljenost. Oddaljenost, Dva točka. tak. Moja točka koja treba na stavu i to je žrtvi moj. Tak. Zato ja valim, že mnje to daleko nje. Zato mi tak. Dobre, to postavljame na daleko, već ga pisao okreme daleko bude. I znamo, že za njim še krije jedan menovnik, ktorý u tim slučaju oddaljenost, a nje daljekost. To už zaživo skoro, už narodna etimologija zapanovala. Ja baš sam položila, už teraz nadaleko vošlo, baš. Dobre, nadaleko okej, ali nadaljekost nijedan da to možda pogriši. Nadaleko. Nie, hej, ale že či na oddaljenost, či na daleko, ta še mi vidi, že už bar zvošlo. Že na daleko, hej. Nadaleko. A i najruskejše, našomu, to Helenka piše duhu. No dobro, Často. ja bar A ja nisam to duh jak mi pada. Sve poblisko i nadalje. Nadaleko, konkretno poblisko. Ja bi zvučalo baš je to daleko. Ta daljina bi zvučala. Osmanaš je nekada bilo na daljinu, ali do nije. To je nekakne, to mi, već ka, To ja forsirala, ja forsirala, odmah prerocim še na daleko, tak. Tak zapišemo, že Skladavce še na daleko, čitski še skladavce. Ja še skladam. Veroniko, co variš? Ja še skladam. Nadaleko okreme, a keď nam nie odbytuje vecka na oddaljenost, jak alternacija. A tam se bude online, tam bude online. No smušku, bez smuški. Ja думам, že už zažilo. Zažilo, jak to e-mail, u peršej varijati, u peršej habi, keď prišlo, to bilo e-mail, bo smo čustvovali, že to je elektronik mail, a tu teraz nam to e-mail jedno isto, što teraz smuški ne treba.
da je to už došlo po fazu adaptovane i prelapene i usvojene, posvojene i prelapene, takže po mojim nie treba tu smuška vezati. Nie treba, že bi mi naglašovali, že mi znamo, že to online okrene. To chceš povedať, Mišo, že teraz e-mail še nie piše za smušku? Nie to treba. Dobro, a pišeme e-mail či e-mail? Ne zaprokavajte teraz to. Pa nie, Što anglijski tekst vađaš do kirilkovog teksta, što latinku vađaš do kirilke. E-mail. Ja še E-mail, čitam. transliteruješ, prepraviš na e-mail. To budeme okrenuti s kackima. Dobro, to je upravo pisao značenje i dom šicalka dobro, to je trebalo. Dalje, idemo. Znači, to smo rešili. Znači, online, nadaleko, eventualno, nadaleko znači lijepo, eventualno na oddaljenost. Postoji varijanta, dobre. Druge slovo, ne znam čom to, Mižu mi dao toto, že ohnjohatstvo, ali to isto Nie, ja len znam, že mu dilema bola, či ohnjohatstvo. Aha, za s2. Nie było to, bo to aż od Weroniki są baš dobro. To do mnie ruszyło, Od nje rušelo i ja to tu idem... Poneže mnje, ja preložila To ona vinom. ohnjohatstvo. Dobre. I dala sam ja rubriku, co mi sugerovane, že u slovniku take slovo nie postoji. A to postoji vatrogastvo. To ja nie u srpskim ne čula, že vatrogastvo. Zakon tak ide. Zakon ide, o Republike Srbije vatrogastvu. ide, tak glaši. Zakon o dobrovoljnom vatrogastvu, službeni glasnik RS broj 87 od 13. novembra. Dobre, ideme, bo budeme do večera. A budeme? Znači, nie budeme klas 2S. Nie, 2 nije. Dobro, znači, Ale sam termin ohnjohatstvo był sporny, bo ho njet u Ovo slovniku. nije, to znači jedno slovnik, to znači, že može biti postoji. Hej, tam je vreme sugerovano mi, že naj ho nje hasnuje. Nije to. Ali već Mižo napravil paraleli za Pa ovo carstvo, rudarstvo, Ja še že udarstvo. Dobro, ali da znate, Že máme termin. Možemo jedno s, z jednim s i po prikladzi na ovo carstvo, porodjestvo, zavedjestvo, muljarstvo, hej? Da znate Bude što to... uslovija za 2S, Mižo. Ali nie budeme klas. Dobre. Ani se nisam ovo. Dobre. To sam legitimizovac, menovnik, ktorý nie je u slovniku. Dobre, nameračiti se, požadac, polakomiče, zlakomiče. Vi imate neke varijanti? Ja čitam co Helenka ponapisovala. To je čisti ušore. Co znači spaskudzić? Jak? No, je opet u slovniku, Mižo. Думам, že to isto je, bo to je vezane prefiksovane k tomu, že je paskuda je vjerojatno i paskudnik, ali znam, že s paskude, že to nije. Nema veze s... Má se vjazenjem, že nije vjerojatno nije unišene, bo... Nameračiti se, bo paskuda to mi je negativno. Negativne, dva negativne. Dobre, ne znamo značenje. Mogli bismo u narodnim slovniku, ali to ne budem staviti. Dobre. Slovnik narodnog jezika tam sigurno. A jest paskudic, poželeti. Ali to ne zna meračiti se, to nije to. Nie, bo tu až má ljubovnu, ukazać ljubovnu prihivnost, poželeti. Spaskuzelše na nju, poželeli je. To baš tako za slovnik narodnog ruskog jezika, to kelju arhaične i kelju zastarene ne zname, ali думам, že to su znači členi tamo ok, ja mam za žadac, bar za žadac, nie mam. Dobre. Za žadac, to. Merak, turske slovo, to je u serbi, želeti ide u turskim, to merak. Možemo točku za pjatu, da li se bude trebati u dajašim bešednim kontekstu, može biti spaskudic. Aha, znači za Ali bešednike. čuješ, tu ma romantizovane značenje, to nije u tim, tu ma celkom negativističke, namerača. Sigurno nie było, że zaljubila krasna Brena do żeby da su ali zažadala probovat zaco, vi probovat zaco. Dobre, Mižu, dobre, idem dalje. Sorry, ja ne znam co možda. Slatkiš i slaniš. Znači, mi nemamo jako to diminutiv mali, hej? Da co? Slatke i slane, nie? Ljem slatke i slane. Bo slatkiš to inšeg zvuči se. Jak? A nie. A lakot kočka. Nie, ale Slavnicovac napraviš, znaš? Mne zostim ide i to co sebi hasnuju grisini. To mnie slaniši, povedzme, grisini. Isto ne znam, že jak. Grisini to A griskalica. grisini, To griskalica. Hej.
Dom teraz spolkujem, isto nije dobrim, ali to znači to kuskac treba A preto hovorim, to že krustaca. sladkiš, slaniš, grisini, to Mi musíme takto, jaké Poznate številne. co, keď povece da komu, že ne znam, taki slatki i slane, što to išak zvuči, kad povece slatki i slane, nemam nič take, obične. A slatki i slane išak zvuči. Ne znam, či še vam nje vidi, ne? Dom tak milše, kraše, jak da vam povede. Jaki slatkiši, nego za rodzeni deň, taco, keď rozumite, ta slatkiša nieco slane i slatke. Ja obično šaljem slatkiši davaju, a tu máme lakotki. Slatkiši Nie vidim u ime slova šar, znaš to. Mniej serbskie slanišine nasilowane, думаю. Ej. To prosto... No, ale u besedi i tak bude slatkiš i slaniš, znaš šta, hoć I sobe čitaš moj dumaš drugi? šta. Molim? moje obidvoje djece, kjer su moje, jako vam žena, nikad rodice tada znaš ili maceri. Ježu, dobro. A dobro, digresija. Ježu. Znači, ništa ne znaju. Njem slatki i Slatkiš i slani. slane. Ne znaju. I to budućnost i to zažive. Selim je bonje. Vi poneže za mediji. Vi hasnujme slatki i slani. Dobro. I nam to pokrije šitski značenja koje nam treba. Dobro. A že budućnost, tak patec profetično do budućnosti, garantovano to iš bude sufiks, ktorý, jak turcizam, luk zažil da bude dajaki tam pašaluk, ortakluk, bakaluk, Dobre. ne znam ja, taj tu bude rediš, bude Jednom prorokuje. slučajno, Bukiš na bude, Kediše, sigurno bude pozdravljaju bukiš. zose, kad povezano v nekim tekstu. Već su možem povezano položiti do kavičku hljebodaja. Da pokazujem to srpske slovo. Znači Može. nje. Kad da se odstupa, Možeš. ali Kad baš neki tekst to specifični. u maku eventualno. U A maku. tebe u ruskim ja dođeš U ruskim slatki je. slaj. Dobre, dobre. U maku ne bude. Skladavce še? Skladavce, dobro. Okej, Idemo dalje. Čuli smo nje. Pravo sili. A co? To. Problem. To. Pravo sili, dobro. A to što mi to tak zvuči na pravo? Pravo. Ovo je sila prava, isto je drugi kontekst. Ej. A i to dobro. Vibad z matičnej knjiški, odnosno izvod iz matične knjige rođeni, Co je problem? a že či kresene pismo, či Pa vibad. dobro, i oni imaju krštenica. To urijadovan Aha, znači, nazva, mi kaj termini krštenica? pravimo. Već poveš krštene pismo. Dobre. Poveš, Dobre. I od matične knjiške narodne. Dobre. Kresne pismo, to znam. I vivod, hej? Da, može. Vivod. Vivod. Matične knjiške narodzen, je rodzen, je narodzen. Marču, ljebo Bogdana, ljebo volala. Pa, volala sam Natašu, ali Nataša nije prišla, a mogla sam već volac, da sam znala. Dobro, nije hiba. Njih Dobro, to nije. ali bude Nije. idući Zato raz. što oni imaju. Toto žije i dom že zaživo, a keď tak to nie praktikuje, tak I praktikuje. mižu vivod, keď še piše u tekstu, piše še z veliku bukvu. A čom? Či nje? Znaš že nije. Deška sam našla, že Jedno kresene sad rečenje, pismo, to malo. znači šitsko zmali. To nije meno prezvisko nazva za čovjek. Nije, Da? to nije. Evo Olenka Silva. Olenka. Vidite Olenko, Prebacujem se. Hej. Ja się nie prebaczyłam. Dobre. Dobre. A tako se rozumíme. Dobre. Ideme dalje. Jak ste priložili prodavati maglu? Vi kupuje maglu. Dobre. Ali nije predavac mogu, to sigurno. A znam, že je zato Naše što je ljudje tako. nije utorili ta knjiga. To fraza, koju musíme opisati zdaj. No, to Znači naše- mi jedno slovo ne možemo imati za nju, hej? Nije jedno, nie mamy. Ani jedno, ani jak frazu predavac mogu, to našim ljudom nič ne znači. Prišli z dohadnjim v tomu, co Michal Ramač razvaril, že našu fragidologi na sveci, a njih ne razumeli jedno še vrijeme. Ker biš povedala, že predaval molho, a co? A dobre, ali... Ja to čom, ja... Čarnovski predavaju Bosni Čarnovski. Ali nas pravdi? Niš nešto pa. Znači, Michal Ramač, Helena Medješi i Toti, oni často puritisti, jak da to. Imaju širinu patrenja, ali imaju zvodzi, znaš jazik, na Zeška za sto, jak keď mi prišli do Karpatov, ta na 18. sredok vika, na 19. taj počatok 20. To su bilo RNPD-ovi među dvoma vojnami, to njeme radilo, že bi to nješka bilo tak. Mi možemo co sem, jak se slatki, že slatki. Čas ukaže, co ukaže. I garantovano tvrdim, že predavac molbu budze žic. I zaživ. Ali dok nie A zažije, mi nie mamy
Keď má takto adekvatný preklad toho, або že dove majú, ja prelapim, ja za teraz točno znam co še se povezu s predavanjem mogu. Ja znam. Co? A keď nezna, Ajde povedz. ti volim političarka, ti treba da znaš što znači predavanje. Moha ti A, dobro, povedz ti po toliko jezično. Znači, moha podrazumije dato nejasne, abo dato to skriva dato, Dobre. suštne. I ti predavaš molhu od toho, znači, Zoška, para, nejasne, mutne, tezgari što poveda narod i tak dalje, isto Turci. Takže ja znam co to chcem povesti i ja kad to povem, znam co chcem povesti. Dobre. Že da to ne zna, to druga stvar i vjerojatno že ne zna. Frazeologija u nas hudobna. Kad bi sme z toho slovnika, je to drugo, povisavali frazeologiju, polovka serbijanizmi. Znam. Či serbizmi, nije važno. Znam, dobre. I mi musimy jedino što zočiće pripovedati že imame, a kad maš daco, a ja njih u ceni poznavam i pristavam ožic, reanimovac, daco su zabudi. Mažem glavne da... Evo, Helenka. Правда, že Michal Ramač i ja še trudzime zatrimať slova, ktoré sme priniesli z Karpatov. Mišli ti problem to. Ajde pravi minuli. Dobre, Posebeni. Sorry. Posebeni, ja pročitam. Uvijek imamo svoje. Ja Ti pročitam. nemaš, evo najda. Mucic, evo mucic. Ma oka mucica, znaj. Molim vas, ne Helenka. Može, dzepo Можем. А je ще закладеш за карпаторусински и шитско тото, чом же не стиш за трима светска там да яку фразеологiju Ali Maju, daj priklad. Maju. Sigurno Maju. Maju. Ja... Zaznačite na idzeme, ali Dobre, važem... uzeme hljeda. Ja zato da hljeda. Ja i to da mame da... Ali sam protiv predavanja molbi. I ja isto. Ja isto protiv predavanja molbi. Ja isto protiv to, že bi sme bukvalno preložili sestri. Bukvalno I sve Vidite, slova frazeologiju pomislu našu. nje mame. Vidite, Višu, našu znači, frazeologiju ke nazad, zažije za to... 5 roki nazad, vi budete mac dajaki 173 frazi. Ruski. Jepto šitko na kalame. Nije pravda. Pravo. Nije pravda. Pač, evo tak. Rozluši pri babi i pri didovi i nje dospoznaš narodni jazik. Nije A kad dajaki 100 boli u tim 172, već 100 už arhaizmi, abo za starinizmi. Evo tak, evo ali to može slovo, i Božda, nemame i ljudi vidjet. kedi, dohodini Skladam imame še stača. Karpaturisino konsultovac, Janka Ruškoho pitame, že co on ima izdo. Udzemeš u I popróbujemy konsultaciju. ista ova. Ja mam slovnik rusinski z slovacki, to kako je. Próbujemy ista ova, evo, možemo zaživjeti. Apsolutno Možemo se zaživjeti. spada. Za teraz ja nemam nječji preklad, a nječu sam manje od vas. Pazite, Najavela, Co muciš? evo, ne budem, Helenka za teraz predložila, najbudem, sluchajte me. Helenka predložila tak, klamac, sprevedac, pravec da košaljenik i predavac ničovku. Tak, mi še to fine, pači. Toto predava, da se ti mame predavanje, to što si nič, to je mova. Toto predavac ničovku, i ja teraz Ali to napijem, tu da mira, teraz co nova. muciš? Takže Mišu A zapiš muciš to, tebe, muciš dok je to, se da. ne znali isto da jako vari. Toto predava ničovku, Zna, to mi ali- i kao srpskoho i dodavanje na A šovu. može i mucic. Ali Znači, mucic ti nije. ništa. Maš mutiti po sebi. Mutiti to, bare. dobro. Platiti Da, maslo. prazno slamo. A isto. Ja bih I toto klama Ja predavac. bih- Ali predavac ničovku mi baš. To i Pokriva mješava. cali spektar semantičnicu, ja vidim, že toto predavac mogu, toto ma. Vi njemaci to co Helenka napisala, ali ja vam pošljem. Nije, Ja vam nije. pošljem i to Nije, co ti ste nam pošli to što mi odlučili. to govorite. Da, A to što ona ma, to ona ma. Ona će te pošlje. Nije. Mijenjenje ona pa Ja še zakladam predavat ničovku, gdje pokrivaš ti značenje. Dalje. Máme uživo. Emisija ide uživo. Direktno, ne može. Ja vyberce naživo, či direktno, či jak. Kad ide na daleko nastavata, toto ne ide na živo. Jedno či okrenuo? A teraz operacija či na živo, povedzme. Ha? Ha? Ne znam, hajde. Думам, že hej. I nije to interesantno. Znovu bi ne možda staniš na nešto na daljeko, či na daljeko. Ja bi podala jedno. Bo tu na živo, to na žive celo, abo tak dalje, na organizm. Ta tu mi zamena za menom. Jak jedno Ili bi se slovo. okrene. Jak jedno Kad na živo. Čekaj, Toto u pomalo. anglijskim lie okreme do jedno, da i tu naživo, jak so i nadaleko i tak dalje, máme to popisane. No daleko z njega reže okrenuo. Nije to. Jelo? Čekaj, Operovac na živo, jak teraz, jedno či okreme. Emisija ide jak?
Hej, bo Na živo. na život to znači Ja. že pripadaš. Či Hej, vjerno a keď na to živo, to znači u svidovým stavom. Hej, Radzíme się, že keď na živo operovac, tam je okreme, že na živo. Znači nie zaspanom Aha, sobom. hej, to A rozumiem. keď operovaný človek može na živo patriť svoju operaciju, ta već Tako. vjedno. Tak, Keď potpuno. patri na živo operaciju, ta vjedno, a keď to operuju No, na živo, Ajde, emisija između... Nie, nije to tak po... Емісія. direktно за студирано тако. Вjedno? Hej, I onu sinonim prikmetnik direktno, to še piše vjedno. I plus je, baš kad uzmem znovu prekazu jazika A koji... niste nešto po angliski? Ні. Ali sam poslije tam še nije piše okreme lajva, ali še piše A vjedno. briga me. Takže nie, ime nie dobro, myslíme znači, po makovsku. čisto, Dobre, znači, ja ne budem- možem naći za vidro 7-8 prikladita, ne znam za to. Čekaj, jak ste verili već? Jak budeme to? Direktno či na živo? Ljevo? Nie, direktno. Не директно. Na živo. А на живо як jedno slovo? Jedno. Ja znam, pitam. Ajde. Naživo, je za emisiju, abo prenosište, Емісія, та co, в'єдно чи ні? to vjedno. В'єдно. A kjer na živi organizm, na nju še robi dakle, operovanje abo intervencija, Recimo. tam okreme, po to živo tam ne novi zeška mi Dobre, pod da. sidomostim, Aj, tipo to дорогим слухачам і Буде ясно, патріотам. apsolutno. Budze po to vrijeme krašni formulujeme, najčitaju to pravopis, u njim budze i upravno. Добре, ідемо далі. Ali to tu Idemo problem. dalje. Što smo cijele Ali to operovali tu ho problem. na živo, nje dali mu injekciju. Abo Da, nije zaspali razumiješ. ono. Znači, Njemci Ali ili njemog to, jasno, ali Znam, možda znam. to bude No dobro, mi tak porobimo. na koncu Ali ja vam kjer- bolno takvi prikladi po kjer pitanju kasujeme, konkretno to zna razloga. živo okreme, okrem da sme hirurgove. Njih da već. Znači, nam faktično za našu potrebu mediju Emisija. še budze vjedno. Dobre. I, або eventualno direktno. I to A dobre, to apsolutno može ja i može. tam su sme mali, že kad bude online, ta online, a kad bude reska od Idemo dalje. Idемо dalje. Piše Air Serbia. Budeme pisati za Air Serbia či Avio Serbia? Avio. Avio. Avio? Dobre. Ali firma še vola Air Serbia. Ej. A Serbia. to već Oti kad mi ide, bešeda. Znam. to već kad ide lijepo pod znaki na Tak, vođenje, lijepo tak. italik. Ta Jer ostanje... se robi o firmi, Da a ostaje- još kad robi ide o i firmi. A velike. Tak. Ja думам, že to všetko ide z veľkého buka, lebo to skracenie A je. Так, Tak. Tak. Profesor pita slovo. Na živo. Dobre. Ana Marija Furman nam dala komentar, že na živo. Zahvaljujem, Ana Marija. Jedno. Jedno, hej. Dobre. Profesor pita slovo. Nešto pači. Ani slučajno aero. Firmi še zatrimuju originalne Sve što nazive. ti- Ja, aero. Aero, Air to, piše. to. Air. Dobre, aj. Air. Mi Air. musíme tak, jak še vyhvaruje vaše Air Serbia. I to treba adaptovati, prispodobiti na našo, znači prilatiti da bude Air Serbia. To našo Air Serbia, veljke E, veljke S. A do zahratki pri pešim zjavljovanju u paragrafu, kjer piše se u ruskim slove, abo u drugih, tak jak grupicu smo vešedovali bendi. Original? U original Air Serbia, latinka. Serbia. Serbia, to latinka. Tak še i piše. Na kažem avionu Serbia piše tak. A mi air condition kasnujeme, jak to air, jak air, kondition. Mi adaptujeme to do air, do air. Znam. I već Dobro. kako sebi. Ali to Dakle, skladate nije što? aero či samo tam. No, Dobre. apsolutno. Ište jedno pitanje. Dojte li kući do kavičko? Nič. To nije nazva tvorac Na za firmi. Kompaniji. za firmi idzeljem kavički. Nie treba idzeljem perša, bukva, veljka. A i Serbija. To ci je A dobro, jad. tu muši To pojaviti. ci Blaženko jak od kad bol jad. Znam. Da še je pisala u Nie. To je skracenje. Znači, a što? To je jatke. jad. Isto ja, nije treba do kavičko. No bolo Ja nie j, znam čo, j, a pod vlastiku, Jugoslovenski, iskra a- pa deca do a, kavičko, da, nie znam da, čo. da nie było. Po Červenu kavičko listu. budeme i to možemo rozčistiti. Rošicine, Vas- kada vi Dobre, to primjenjate dobre. 20. viku. Dobre. Autopsija, obdukcija. Co to bilo nejasne? Nie znam Ej. życzenia. A pretože autopsi, to autopsija, ali to obdukcija i mi treba da kasnijeme kad vidimo da obdukcija da bude. To sinonimi faktično, ali Jer Da, piše u Hrvatskoj to, še, to, to, u Hrvatskoj še to, kjer je to, živjela prihode do zahodu, da baš je kada su autopsije, a mi tu na Balkanu i tazi u stočni ženi da mi obdukcija, da mi treba da obdukcija. Dobre. Čuli ste? A nie może za autopsję? A može. Nije treba. Može, znači. Ali može, znači to,
Значи to to su sinonim. sinonimi. Ej, Dobre. Za autopsija. Znači nije pogrešno. Nie pogrešna, Ale ale za preferujúca obdukcie, bo Dobre. tak povedza nášho fachowci u súd. Víte, že pýta, že len povedza, a vecka Ali čekaj, bude autopsija? bude auto. Auto. No, slava Autopsija. Bogu, že Važno je auto, da nie prebo. Auto Vižu, već ma- nas ne mušiš. auto ma tradiciju, jak da poviem. Musíme počuť, nebude na A poskakovať. autopsija? Auto. Hej, dajte Pa, stvari da. važno iste. Dobre. Žarko, Želeti žarko, to žarko pretpostavljam, že cibula. Hej, daj kada ga imam. Pa bas. Strasno, Že by sme žárko neka snovali i také da. Pronevera. Jak ste preložili pronevera? Krađa. okradanje, Okradanje, ja mogu da. utajenje. Ja mám okradenie. A za utaja, keď bude, već bude utajovanie. A keď bude pronevera, već da bude okradanje. Čekajte, pronevera bude okradanje. Zapisali ste? Ja tak mám, ja tak predkladam, ali nije znači. A co A bude za utaja? Keď bude utaj su po srpski, već utajovanje, eventualno utajenje, ne znam da co je utajovanje. Dobre. Oblikovanje crta lica. Botox. Oformljovanje. Sinonim. Jak ще ме работи? А добре, че povedala. Але мені то оформлювання тобі не бачиш. A davaš formu. А даваш форму, але... Oblik i forma. А форму? Formovanje не може? Nie. Formu- Не? Formovac to formirati, Hej, to інше. a не oblikovati. Оформлювання значить рисо. Рисвет буде, гей? Ej, viš to viš. Рисок тварі. Da jak? Оформлювання рисок. Оформлювання рисок тварі. Tak. Hej. Так. Što mi zabavili par problem? Nie Не znam. знаю, мені я. Ja ho položim tam, ali tam... Забавні, значить сте. Кафичі отворені башти. Obracanje Не було konjika. спорне до тих загради, але... Добре, Obracanje нашo konjika. цілий живот volali като керстовsku bašta. Okay. Але не знам я, že či to treba, bo već kad tu je polno vonka zagradi, hej, polno bašti s kafićama. A nie položili bi sme terasi, povedzme. Teraz ti previdiš? Nisi ale- tu, a nie tamo. Čekaj. Ale fora u tim, že to naiste jardin, Hej, to naiste od garden, že to terasa. pohodzi od zahrada. Zahradka. Aha, Od zahrada. Že mi máme bašta, to u nas zahrada. hej. A točno, že keď je sebe zahrada ono zavadza, vecka terasa. Tak je to, Kad je važno keď što- igralište, keď nam zavadza tam daki termin, već bude teren. Da i to tak isto. Všetko pokrenu s terasu, keď nemaju kvica. A keď maju kvica i aranžirali tak, da to tamo okolo, jak u zahradi, već do zahrada. A bašta uopšte nima co gledati. To baš nima co gledati. Bašta A si u Keresture šitsku. A že všetko već A mladi bila djeci. zelena Ali bašta. moja mac hodzela do bašta. Zemlje že željena E, zahrada. znači co, već konkretno, te keresturske spovina, već u položitelji budu kavičko, ili budu i toliko... Zato što to bila gdje zalazu naš keresturski restoran i ju tak volali od kad ja znam. Ja Aj, djeca čekaj, Nije to je restoran, no masuj naziv. Hej, ali Teši može, naziv. o, zelena, hej, Hej. zelena bašta. Željena bašta. Bašta. Željena Zelena bašta u A kulu. i zelena, povedzme, že hutorelje. To željena zahrada i što pokriva. A keď tu ponovim stavite To vidimo okolo i specifično, što ali pisujete, to, ja da to ti tu dumam, co je z bašti. Keď nemaju željenidla, keď nema eko dimenziju, već bude terasa. Šta matam kojaki... A već je već zahrada. Pa A mi se ne može ne Nije to zahrada. Ali bašta baš ne treba. To učere. Nije to Ja bašta. bi u restoranu povedala, že idźmeš jednu do zahrady. Nie znam, a nie, že ja. To se Keď bude zahrada, već bude zahrada. A keď nema zagradovi dimenzije, ekologiju, A kako na otvoreni željenju, terase. već na terasu. A Na viš, terasu. imaju Idme kvete. vonka. No. Idźme vonka. Dobre, E, to ja je- bih htjela povedati, že možeš šetit i vonka. Ne musimy A ja hasovati. vi keď pišete, ja všetko što co mediji imaju pisati disko prenošice. Ale čekaj. Olja Ruskovski non stop piše bašta. Bravo. Blaženka i pušta. Ja To treba da bude pripravene na Od zahradu. kavičkami je kladem. Nije Але treba пач, centrališti. почас пандемії не могли ще зі внука до 23 годинок, але ще взяли вонка до 2. Tak, Vonka, vonka. vonka. To nie bašta, Božko. Ni puci u Та ще kafiću, to je подрозуміє, що živi це i дома onako. перед рестораном вонка.
Або отворена, Башниці, або а, тераса. Вонка не може Вонка або значити, тераса, що то баш вже цілком. підемо Але tu še podrazumljuje, Blaženko, že kad zavarti prostor, kad restoran počas pandemije otvoreni do 11 hodin v noci, Hej. a posle 11 hodin v noci možeš šediti zvonka do 3. Da še znaš že za stolami, že... Ale takie Tu jest czas konstrukcji restorana. taki, że może być zgodno powiedz, że Možeš. siedzieć na Mogu otvorene. da rade. Ajde Vetka, ajde, I dovarniš. baš. Ja budeme prekladati Wąka baštu. albo otvorena. Na terasa. otvorenom. Nisam bašta nam je problematično. Ali Ivane, Не, še не radiš baštu, ne, u sigurno. zatvorenom do, na otvorenom do. Ja bi povedala avunka. No, ali da gdje si Znam, terasa. Tak, znači nije izmjena to že vonka da Dobro, da se otvoreni vidi terasi. liče. Među, znaš co, či tam je skveca, či nije skveca, teraz živi. Ja osobně i dalje trimam, že skladam se za terasu i otvorena ne bude, da bude preširen, da mali prikmetnik, ali mi musíme disciplinovati naših bešednikov, že kjer poveš bašta, že to si zahradu. A že ono modifikovala svoje značenje na otvorenu terasu bez kvitka i bez zapahu, to až i smrodu može u čast, da ne bitne, ali... Ale među terasa to nije daco u vozduhu. A nije muši, znači, babilonski guli, a to ti ne znam. A balkonica, že z balkoni? To balkon. 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 Balkon najlepše. Gdje? A na povrhu. Balkon. Znači, to balkon. To Ima je koje že mladi šede na balkonu, još zafrkaju. No izme dalje. Nie, mladi nie šedali. Dobro. Znači, balkon je Prioritet. ključ To u da- budinku. Prioritet Prioritet smo otvoren teras. zaključali, že terasa, Otvoreni lijevo je Bolenka varela, Može. bud To zvonka. to. Vonka i otava. Bud zvonka. Ja ne znam. To bud vonka, to preda široko. Vlažna, najprej počeš vlažna tvorevina. Nisam čom Co tu problem? Tvorevina. Tvorenjina? Tvorenjina. Na njegu će biti tvorenje. ali Krak. Krak jest u obidvog slovnikoh, ali ja bi zašlim povedala, že veliki nje uspjeh, nje zlamanje, nje tam ne znam co, eventualno fijasko, keď... Prepast možda. Pa Prepast nje. može još i prepast. Može. Zavisi od konteksta. Od konteksta. Zavisi da kad je rozpad da čoho i tak dalje, sistemi povećaju Jak v se interiji, može veliki neuspjeh. ali Veliki nieuspjeh. ali mi zalaze, že to slovo krak to germanizm. Ktorý, jak vari obidvoch slovníkov, točno, znači prebistreli sme u tri mosketare Ramač, Međeši i Fejsa i fora, že zašli zaključili, že to krak nam hibi. Keď uzeme krak z fijasko, već to z fijasko, a krak uzeme iz krak to stranski slovo. Probujemo njehas novac, ali ono celkom legitimne i celkom je adaptovane jak treba. Dobro. Ja nije potrebi virucovac. Znam, jasno. Krasirati povezno. Krahovac. Hej. Znači, pišeme krak, veliki neuspjeh, eventualno fijasko. Ako prepis. Nije treba, Prepast. Prepast da kad je rozpad i zaviš kontekstu. Zaviši od kontekstu, tak. Twitter, Instagram, Facebook. To je z vejku buku. Co jeszcze tu treba? YouTube, pisat posle jut, apostrof ju. Da ne bude YouTube. Ju, apostrof, tube. Nie, jut, apostrof. Windows, Windows. ne, čekaj. Windows, Google, to z vejku buku, što isto šitko piše. Google, hej, a za Windows, kad bi šli u programi već pitanje, čiju baš trademark, znači marketingski ponjaci, jak smo imali za koronu. Kad šli u COVID-u, znači to najpakovno smo umeli prezvisko, ne zveju. A kad pomoćeno, ne malo. Takže Dobre. Znači Google ide z vejku, dobre. Google-ovu ja zveju. Windows malo. Facebook či Facebook? Nie, Face. Face. Originalci, še model treba da bude Facebook. Jak Jak Face. Face. Nije šifra, Face na Faceu. Kad se interesuje moja šifra. Face na Faceu. Nije Face. Postoji Face u kraj, bul. Dobre. Išće viralni. Viralni, co to preklad? To virusni. Tako. To virusni, a je Vojze, i znova vam Isaija prorok tak prorokoval, že Vojze viralni, bo njema je značenje virusni. Ma uždanje pojem značenje videa. Pa trebi se to viral i je to viral. To mladi povede nešto tak viral. To je jako da kaže video. Dobre, kad imaš virozni, da bude virozni, po srpski, kad imaš viralni, da bude viralni, po našem zakonu. Točno. Dobre. Hejtovati, to pasovat či nje? Znači, kedu stilu mladi
i tak dalje, šta i u političnim U mozaiku može. U mozaiku može. A što su mozaik? Mozaik tam mladi pišu. Apsolutno. Mozaik Oni ima. budu i lajkovac, kontra budu lajkovac i budu i hejtovac. Lajkovac, Ali ali Jezus Ja? Ovog ja sam Jezus ali z Hejtovac. Znači, gdje god u anglijskim mace pisane latinka H, to našo H, bo to identične H, hate. Ja gi našo Viš, H. ja še kad ne znam Znam švedski. pravo, Ni pa ni, jak się pisze. piši da Pišu, se... njenem ja u pitanju, ali veli ljudi ne A znaju. obrat se slovniki, bre čoveče, Nie możemy, nie mamy kiedy. obrat se latinski. I u latinskim zemace da su pohozenje zemace Nije H. bivši lektor, te ne znam Jer mace, što- apsolutno, apsolutno. Carni Znači, jezik. zemace CH, zemace CH. Znači, to u latinskim i u anglijskim kažu za H. Karakteristični i karakter. A zemace H, šitsko ide s našim H. Dobre, to Šitko. znamo. Dobre, super. A čom že nie možeš zameniti hejtovac, povedzme, Možeš. zo znienawidzić, šíriť zmržnju i Nie dali se mi zakončiti. Znači, kjer odeme o stilu maka i u jednim takih terminu ostava hejtovac, zadaptujem to. Ali apsolutno se treba probovati, nikad pišeme, nije da pišeme njih to odnaže hejtovao. Viražel, njenavist, smržnju, njenavidzeli, te tako. Tak. To nije, Ja još da kada i doma nešto uče i voni, to Ja. ne mušamo ni šitsko po angliski. Čuvajme svoj jazik. Tak. čuvame svoj jazik, ali Njema. mi ne možemo ostati povedali. gluho Nie njemi čuvajmo, a na nie každu A njom. nie čuvajú apsolútne. Ja do lektorka hejtovac nie uchabim. Ne, njemu uruskim slove za robiš nije treba ništa. Dobre, hejtovac znači nište sebe, njenavidzic, širit mržnju. Hej. Gotovo. Zakončali smo. Nedolično ponašanje. Ne znam čom si problem to. Nije prikladno. Nije prikladno. Dobre? Pa dobro, ja narucal, tak su mi bilo u kontekstu. Neoprostivo. Ucao. Ja mam- Mižo, mi davno najpredurka, mi će ja da mi svoje dodala tamo. Išća, šitsko na išće se mi boli. Ne, baba išće i to ti tam na Dobro, išća. že nie vidu malo. Dobre, neoprostivo to nie probačujuco. Može? A ja, Skladace še? Apsolutno. Tim čekam. ej, Dobre? Zloća. Hej. Nie popatrzyłem. To še biš udumal na ženu? rozumieš? Nie, francujem, nie, to i klopski, to je klopski. To pakosnik, pakošnik, pakosnica, pakošnica, Ja. eventualno zlobni, zlobna, zlodumni, zlodumna. Mi máme výbor, nám zloča nie treba uopšte. Dakle, pokazujem A ja mam varijantu. 7 še nećeš. Je to 4, ali Zlo se, i rodova perspektiva. Lebo zla. Može Ženi. Zlos, Zla kad baba, može. zla trojezecima. To možeš se doma za zloču. Može, ali to kao zla, to je kao už baš zla. A kad zlobna, to zloča, to nije tako, nije ver zla. To je pakosna bažaj. Nije 100% zla, ali zaveša 2% zla. Dobre, tavec kad co bude? Isto Ali za to to jak menovnik. Menovnik nije prikladno. Menovnik. Hej, to zato što zloča to meno. Meno osobi, znači ajde. Jak ti tebe već? Jak meno osobi? Nie meno osobi, zloča, ali jak osoba. Prikmetno. Rozumci, vyberaj od co se. Pakosnik, pakošnik, pakosnica, Najdi beraj. pakošnik. Ale všetko toto máš po serbsky. Všetky to ty, co si Hej. našoroval, máš serbské ekvivalenty. Máš? Ali nie interesuje Jak mi ti teraz serbski, ja domaći jednom čakal? serbsku zloča, jednom našo. Dobre. Jak vi Jedne думаете, са дівчата? со- со- дека се Це бори. що паче? Це вам найлепше от Тошечко. Не то, що паче, але... Pakosnik máš, pakosnik, pakosnica po serbski, že čuvaj hejto za hejto. Znaš? Dobro, ja nie opredeljujem, nie vyberám jeden jediný, ja tu dávam širinu. To nie termin, to nie, Ajde, Olenko, nie, co nie ti môže dumaš? termin Olenko, pedagogíny co alebo dumaš ti? dati. Evo, Helenka To dala je zlos ekvivalent, ktorý v i datom zla kontextu môže byť 100 alebo hej. ženi. Olenko, co ti dumaš? Ja bi baš povedala, že pakost. To také mi... Pakost. Také Jak trošku na- osoba pakost. Ali da kjedeš i za male Hej. cecko, hvaj, Že že pa ona je kosi. mala sloća. Hej. Hej, Ta već Bo ne rovno može pa kosi. gledat su velike, ali take, Take nije ćeš. strašne, Hej, može biti hej. pa kosne, nego... Také troška rovnuljem pakosti, dlove troška tako. skladate się z tym pakost. Ale znaš co, to mi je tako zlakše od zloča. Nie, Blaženko. Nie? Mene še vidi, že to zloča, to taki, niedobre žena. Nie. 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 Nie, to také troška mušita. Po mojem čustvu meni je dobre. Ajde, dajcie mi Tak, synonim inne, za inne. pakost. Da su mocniejsze. Za pakost. Hej, Po ruski? hej. Ale da su mocniejsze. To ti dosmoći.
A zvlášť nehovorili, že nedobroto je na také, ale nie u pežoratívnym zmyslu barzane. Bo me také pakosť blahe, decko živé, tá pakosť je, hej, v tým smyslu, ale dúfam, že mi toto zlato, že to tako zmocnejšie. To zlý. Keď chceš, že dá k tomu, to taký narokovkou k tomu, on zlý, on po prírodi zlý. A pakosný to také, a da kedy mu príde takú zdaco. Otrova Boža. Také. Zlý to mi, to zlé. To charakterna. Hej. Ale mamy A pakosny to da kedy ma tak potrebu My dać. możemy, mam tu teraz złocia i teraz my jedziemy na pakost, czym byśmy z toho złocia, kiedy po serbski złocia i kiedy my mamy termin zło, czym byśmy nie wywiedli wezdaco zlobne, nie znam, Zato date i zlobni zlobni, čovjek, zlobni, zlobna zlobni, osoba, Ajde. Išao gradirao, Najčešće najlakše pakosnik, točno lakše značenje, izem na zlobni, zlobna, zlodumni už mogu. mamy i uprekosni. A u prekosniku baš Pakosnik. i na To džisku. inče, hej. To udržimo. Znači, Zlobni, zlobna, zlodumni, že bi bilo zlo zatrimati. Zło zmije Не треба хіровно зло. Мами ставить зла у другий контекст. A u narodzi się to говори, že s koscami nedobri. Tak. Записуєш себе і то, з косами недобрі, да знаєш, що в якому контексті. Nie dobri z kosami. Jelenko to ma в'язі, že či s kosami недобрі, чи Недобрі з kosami недобрі з Mam, kosami. že nie. Nieważne, kto rішив, Ale my to kasujemy вже nie dobri z do kosami. koske. Знам. Nie dobri z kosami. Žije to. Hej, То то, що йду в шпіку, як там є. A takie. От прилики. Я тяжко що то, гей. З kosami недобрі. Taki mamy fini. Máme výrazy, super. Ale to ti, hej, i vecka, Dobre. ono že mi ne forsiramo, vecka to ti djeci ne može to ni Ja znati. se možemo Ми ще забудzi Так. і при нас. Zabudzi. А зараз Гей. ми тут разом форсирати. Ajde. Значи, іще раз, повторюємо за злочу. Як це говорили? Злобний, Dakle, Nego zlobna. Ali zlodumni. zlodumni. To nie. Ima zle. ага. A zli bi bol za zao. Ні, злий, Ні. злий, ні. To prebaš nosom, to baš nosom. A to ta zločna ma dakle slijedi, ладно, zeša 2%, njima 100%. Значи, злобний, злобна, злодумний. Zlodumni. A A zlobnik, već kad ide pakosnikom u blaše, a mamy, już nie mamy pakosnik, pakosnik, zlobnik? Nie? Nie bardzo. Злобник, ні, як нове слово. Što už teraz A jak formujemo? pakošnik, znaš, to reci to. Pes. Воно Пес. може- Без псов. Opet, opet. Без U псов. stvari suka. Так. Nie, ale To to s pes. kosami nie dobro. Kiedy tako može s kosami nie dobri. Pes. Моя мацутурила, що же пес псовський. A hej, To mi baš pati. Потвердувала. Пес Jer mi pati псовський. na mnie. Ані да пес пса. А ти ж на кожу. A to hej, to hej. Ні, буде так, ані да пес пса. Ти єдиний справа боку, а хлопчик. A my ci nie winowati, że się Ну sam. як же бути? Ідемо далі. Та фемінізували з мого Ні. Прозівка. Та не знам, в чому проблем. Не знаю. Револування? Jakieś mamy определювати między prewolowanka albo prewolowanie. Єдине. Ні, переволованка. Преволування. Добре. Говори, не. Записали це? Ej, Скандалчина. Skandalisko. Ні, ні. Skandalisko. То таке буде Znowu другарчина. opisujesz. No i wielki skandal. Ajde. Średnio wielki, hej. Не, Саперка. Міжу. Skandalisko. A повтори mi objašnjenje toliko ime. Я не положим, але текст. Ні, але без шали, як ще вам вийде? Я без Pa прав. isko to sufiks danas je zato augmentativne i derogativne i negativne i prijemne. Скандалістко, I бачиш? čisto. I čisto kad na kolog psov. Тумаці ще добре? А воно добре граматично, але не зажиєно. Bome zaživjeti. Ну, добре. Ja budem forsirati sam. А як же ви це положили вецька другарчина? A čekajte. Ага. A to šisto na koncu, sorry him. A hibimo. Ніжу граматично ні, але да Veliki pajtas. Jak bizme po-ruski robi čoškaste. To to govorim. Ео, teraz говореше великий A пайташ. to je... А то Я не озбіло то. говори за великий скандал. Ali to neozbiljno povedanje, to komedija, pravim komediju z njim. Не хіба. Значи, ідемо, що другарчина, то буде великий пайташ. A co, że wam druga? Nie. Ні, я то додавам. Я то додавам. Takie. А це ж положиш таке вовще. Де положиш другарчину? А є тут Ale dlaczego nie posłujemy wielki Jest.
Pajtaš je dobri pajtaš. Najljepši pajtaš. Добре. Не поснujemy wejki. А, значи за скандал вецка як буде? Veliki skandal, da Dobre. nije trapce jazik. Добре. Неслучайні розміри. To nie nahadanie, rozumiem, nie? Ви нагадані? Велике nieszczęście, wielka tragedia. Може бути ewentualno nienahodowany, tak сказать, чи nienahodujący u jednych kontekstów, a u drugich ewentualno niespatreni. Znači, to sme nie pretpostavili, že jaki bi mogao biti, znači, ani sme nie nahadali, nie pretpostaveni, nie spatreni, taki bi mogao u jednih kontekstov. To isto znova nie termin. Nie termin. To beletristična terminologija, a tu može i tako i U tako. kontekstu, że... Hej, to spravo kontekst. Добре. Я тут mam zapisane Галинково, що не нагадані розміри, ви себе так запишете. А може вам я пошлем, а як I ти tu говориш? vid pitanje, či nije nagadani, či nije nagadovani. I vid važni, znači zakončeni vid pravi Aha, formula, či nije zakončeni. Ale pač, i po srpski bi bilo nenaslučivane, takže nije pravo. Tuše, ma pravo. Češko mi Ма право, гей. Значи, не нагадані. Tak. Tak. Записали сме. Так. Добре. Поборник здравog живота, едно što nije. Прихильник. Izdvajana figura. Izvajana. Hej, izdvajana. Jer zobačite to ostatnje. Ja im Mižu prečitaj modljence na glas. Co? Izvajana figura. Že ti še pači take. Narodne... Tvoja slavnika položi. Tam nie znamy, że to Strunka. Ja bi se masla. Mižu, izdvajana figura. A strunka? Strunka to vitak. To vitak, to vitak. Izdvajana figura, Znači, opađe jake maš po narodnim. Izme tako znate. Či mi pristavame vajar, či ideme na skulptor. Či uzeme, že vajar vaja, abo mi, jak Mirjanie chcemy vajac, či uzeme na ljipkovac, viljipkovac figuru. Bo skulptorovac, nie znam, že máme gdje slovo skulptor, a mnogi máme. Teraz kad toto prešedovane jak od Pulina Bana, već vracam na toto. Kad ja prilapljujem vajar i vajac, već za mnje vivajana figura nijak ni problem. Ali nije važno, že najčešće više rečeno. Viljapkana bi moglo, ali ne može viljapka predati išta. Veš, jer ne može viljapka. No, jak więc budzę? Dobro, nie je viljapkane, a teraz nema narijezkane. Po narodnim. Ne može, živi glavni vajar menjovnik i vajac Jak je z masła slovo, viljapka. i već to U romanu. ali može biti naljapkana, od japka, kad malteruješ taš japka, to Helenkovo 20. vik, sredu 20. vika. Tako, kad uzeme viljapkana i uzeme ljapka sebe uzme tako, a kad uzeme Popis sebe vodi. Nie, znači tak, znači vi słuchaj. strana, Pan razmiška to baš je za A vajac. skulptura je jedno i drugo. Napravena, A i napravena. skulptura je jedno i drugo. To izdvajana figura. Jedna napravena. Tak, Taka sme jak boli na znate, terenu ale nemaš tu nič Pološnjaja Panoca. Dobre. Znači, kad mamy A je Havril, Anita, Anita, vidiš kako sme našli po švecalo bisa. I to ti ljudi uvarali kafu i oni bi Panocec bi dacu da pripoveda. Havril nje on trepe po svojim, trepe, a Panocec Hološnjaja mu rovno. Pan razmiška, dujce do kafi. Ja u tad se vi mnie najadujem do kafi. Ja možem jak stem. Dobre, dujce do kafi. Tam 6 na 6. Kada ko može čitati, pan razmiška, dujce do kafi. Znači, izdvajana figura mamy takie, to bude ritko, ali jak Helenka može biti za jakih romanu, budete spominati, taka jak z masla viljapkana. Tak bude. Znači, to prosto... Zato ja preširao to, že či to znači, že teraz virucujeme vajar i vajac, Hej, to nema veze. celko virusujeme, znači, bo vajac celko možda među skulptor. Nie. A za je slovo, već možemo od ljapka, takomu, a i daca u smislu podobovoj aktivnosti. Nie, može vi hladka tak dacu, taka viljapkana to mi tako. Viljapkana, Dobro, preto se možem jedan kontekst. Takie, nie baš. może, hej, Tako Helenka, erotizovanje, To znači u psihičkim
smislu, že je ne drapata ni neki najde takav izraz. Aha. Nie? Bo pace, keď pravíme z masla baranče za Veľkú noc, tá, po... A šeljapka, hej? Kladeš na tu bundičku, kladeš, hej? Nie ľapkaše. A praviš. to. A co že robiš? A praviš. Lipkaš? Nie praviš. Naprav mi baranče za Veľkú noc z masla. Naprav No, mi. upatrim u fejsovim, Nie vyľapkaj. Irini fejsovim. To ti fejsove si oni. Zloča. Vari Ana Marija Furmanova nam posila, že paskudnik, paskudnica. Može biti. Може бути. Не подумай. Не подумай. Ana Marija, zdravo budeš. От паскудник бим, Zapišeme se. паскудник бим на tej skali od 0 do 100 kladol nie tam, gdzie zawiesza 2, co mi zloča, podrozumie, ale bimo kladol už gud zawiesza 8% i to troška co lukave, Riješi to pači. zle. To mi baš je blisko pri zli. Totalno 100% zli. Znači, Dakle, na u tej slovniku skali, bude 1, pod čislom 1 paskudnik, a evo se to šitsko druge bude posla. nie, ja bih kaže da pod ispisom 1 dato co jak Veronika vari zo s korenjom zlo, pod to co ma opšte slavijanske od praslavljanskog ida. Takže teže da budu zlobnik, zlobna, zlodumni, zlodumna, a već paskudnik, ktorý Dobre, točno, to dobre. je už baš. Dobre. Pazite, kad sam gledala na televiziji, že slovnik nije norma, ani rusko-srpski, ani Nie, slovnik jasno. narodnog jezika. Opazite teraz, besedujeme o ljapkanem i ne znam co. Po ruski vajar, srpske vajar. Vajac, vajak je po srpski. A to sam si čak pitao, da ste me šutli. Kartirali ste moju Ali ideju. je sem si poveš, že to nije norma, među to po zapisovanju slova, najzene u literaturi, Ali to znači, že že to žije u narodze, ali ne znači, že je norma. Zato treba u pravopisu normu napraviti. Tak. Skladam še, ali vajar še kasnuje paralelno za skulptor 100%. Sinonim imaš i šija i kar, a maju nijansi u 7% uvidnik. Nešto kratim po tekstu, nekakvi pokasi. Takže ja tu nie odlucovali ani vajar, ani vajac, pretože to coška co bardziej podobovi termin od lipkanija i hlaskanija, co ste spominali. No mižu povedec, jak že bude izvajana figura, hajde povedz. Bivaljana, kjet privatne dobro. Joj, vyvaľaný u blace. Nije bivaljana. Biva ja. Nie dobro. A što že? Nie, mižu ja... Djevčata, vi bi šudovali o tim? Bez mušice calkovi ruci gdje je Iz slovo Manska vajar, je predkladanje i mušice povedce. vajarovi ruci iza trimašina skulptor, a gdje je slova pravi to. Nie, skulptor u umetnosti, podobove literaturi, to tu nie ide. Nie może soвершена figura. Jaka? A to Soвершена. su već to savršeno. To A je dobro. dobro. To bi moglo, to bi Može, najljepše. Povedz mi i to mi ljepše Viljapka ne znam. jako divajana. To savršena figura da bude ekvivalent za Izdvojena izdvajana. figura, to znači, že ima finu figuru. Hej, Soвершена hej. prosto. A hej, uški tvari figurata uški. Savršena to znači, je perfektno, savršena. to je savršeno. To ima Nie, kje, vam to se Nije pati. ljepše, to kolačić. Nije ljepše. To starodavni korači, hej? Ej, nie ljepše, no vera. Teško bude, že mi to baš... Lipkani s medunom kaj su. Znači jabec, znači savršena na jakom Hej, imenu. hej, hej. A helta je smasla ljapkana, To to je budemo dobro. frazeologija. Dalje. Bombastični. Hoćemo. Bombastični. Tak. A jaki to bombastični? U opisu. Sad zdabe na bombu ta dobro. To kad su bdeli. Baš Da nije moćno. Hit so bdeli, a to bombastično, znači prijate u javnosti, jak coška, co vyvoluje potres, tektonski poremecenje i tako dalje. Baš Znači, moćno. Baš možemy mocne. jak bombastični u HBC. Bombastično, Dobro, to je dobro. bomba. Bo to mi to tak nie, bardzo mi nie zvuči po ruski, ali ajde. Pa bilo bi bombično eventualno. Nie, Nije, bo to ljeme zdabe na bombu. Hej, hvala. Nie. To. zato se Nazdrav, pitam, hvala. že mi to tako. Transrodni. Transrodni. Mi možemo eventualno Ti proširiti. rodovi. A? Ti Evo. rodovi. Pravi oči. A, rodovi, dobro. Ali to mi je bliže rodovi, transrodovi. Gledam se. Ja i kad utojem, že rodova perspektiva, njegam, že rodna je rodova. Znači transrodovi. Rodovi. Ali što se povez,
to treba peniti, treba točku položiti, za ne pođe drugi. Mi u medijov i u javnosti baš... I rodova ravnopravnost. Rodova. Nie rodna. Transrodova. Znači, već kad transrodovi. Transrodovi. Ovo pitanje se tiče da mi ne dolaze ni rodni, ali rodovi treba preterovati. Pretože rodni polja i rodni tam je. Znači, i napišite rodova ravnopravnost, zapišite sebe. A kad smo u školu toho, Helenko, potomkujce, prevaž Mižu. Zakon, ja se Znači, bar popularne tih mešacov rokov i tak dalje, zdaj máme LGBT populaciju, ta už je i LGBTQ populacija. Joj, to ne spominaj to. Naravno, QQ. Mi musimy stretać jak normovatelje, że to budeme LGBT i każdym pojedyncznym numenšinu seksualnu. Kiedy je lesbejka, lesbos, lesbijan, kiedy je gay, ajde, kiedy je bisexual, biseksualac i tak dalje, kiedy je toto transrodovi, albo transvestit i tak dalje, ali Q, pan Soška to čudne, od to slabo pohodzi. Nije treba uglaviti. Nije treba uglaviti. To što su maci na dark webu, rižni stvari. Na smive, nie na tim, co nam dostupno. U takim nie budeme ani pisati za njih, takie ne. Ali to dobiješ, to... A znam. Dobro, budeme Mišo, ali nije tako da razvaža. Treba, ne, to dobro. Ali budeme razvažimo Joachim, šelijac. Ali se po crveni tepik, tak znaš. Srpski, da. Nije kutkla červeni tepik. Nie to treba biti međunarodne, abo srpski tak zbog. Pa je međunarodno. To je jedna ozbiljna stvar. Zname, že... Jak zname mi menšini, kad sme u društve, každa menšina se dašavala točno tak i tak. Ta čiji je Rusnak, čiji je Rusin, čiji je Bunjevec, čiji je tam, ne znam, čiji je Albani, čiji je Šiptar, mi musíme znať, že to uzeme Albani volaz, to uzeme Rusnak volaz i množina bude Rusnak, čiji je Rusnak. Zato tu menši to tu. A to seksualna menšina i to u tej oglasi bar znači. Kjer vi to ne vidite, znimajce i place do najnižšeg. Dobra, ajde, to že predkladac. To že predkladac. Ja sam budem ponavljati, a vam dlugo buzak. Jemiš u novodinu šuševi sili. Dobre, vedete zeme, dalje vam važnejši stvari. A dobre, to nam povest jedno slovo. U jednu slove. Ja znam, ja bih prekladal čudni da bude. A nje se... Čekaj, zato predkladaš čudni. Za queer, za uvrnuti, na strani, za kinky. Aha. Ajde povezam već ka srpsku varijantu i po ruski na povest. Ne znam, ja da znam šta mi je... Za zlatinku Q. Dobro, Q, ajde. LGBTQ. Takže sebi prepadaju. A pitaj še im, jedna. To teraz vošlo, to teraz uhodzi. Znači, znam. Jak to bilo za či nisko-ženska, či Holandija. Ta vošlo i već smo mame rozpraviš, či sa trima s Holandiječem, da i to teraz uhodzi i više s ti mame stretas. Če se me odloži za 3 roky od prodavne. Ne vidiš. Napišeme Q, či napišeme latinično. O tim še robi. Povec nam. Nemam rješenje. Nemam rješenje. Ajde, Janci, evo Sonja. Sam čula, že queer. A queer, je to queer, to anglijske queer. Ali že po srpski už bilo, že... Queer? Evo, ne znam, ja ta pešina čujem. Evo ja. To njih čuli znači ne bude. Ali bude mušeć kasno doznat. Dobro, okej. Mladi to znaju, že mi ne znamo. Oni praktikuju. Jeste to združenje jaki šik queer. To znači to ti jaki šik. Znači co, već budeme pisati za queer? Jesam. Q budeme pisati za skvir? Da, hej. Pa njesam, jak že inša. Mi možeme predložiti čudaci, abo čudni. Za mnje tak je čudno da máme ruskosti. Bo kvir nam to peše, to nikto nie povratno. To nie je to slatki slaniš, ktorých še kasnuje na večer. To kad so nova vošlo i vojze, teraz jak še adaptuje u vidzina. Mi možeme... A maš ti deke preplanje? Nemam, za mnje čudak, čudni, čudnovati, čudni mi také da má slavijanski, ruski koren. A kvir to čudak. Naj bude čudak za teraz, hoć to blahe za to, co še tam čudne. A jak bi što to u kontekstu zvučalo, napríklad? A već bude, že lesbijka, lesbijski, ne znam to tam, gej, pa co, ne vidim, transvestit, ne znam. I drugi čudaci. I čudaci. Znači čudak, nie čudni. A čudak, već pravim imenovnik. Ali voli za sebe čudaci? Voli za sebe. A zato što jedni za sebe... Za njih nije normalno. Hej, da već kaže, či mi možeme... Ne znam. Ja sudim ne znam, to že ne znam. Hello girl, ne
znam. Ти не можеш так писати Не манифестації, вони ж ти мають нормальні люди. Ти не можеш Zato LGBT ще право. скратує LGBTQ і весь ти не входиш до того, що більше ще адаптував зв'язку і туди. Але мусиш таке і розбити тот акронім, толковаc, który każdy буквочка to значить. Знаєш це, я б перший положила, що чудний, бо чудний то не таке страшне. Не таке страшне, то не може. Як навалиш такого чудак, ти не смієш його наводом, ти не смієш такого. Ні, значить, не mam ekwivalent, не znam, Oni i to to sebe i nie to mają, rima. że su. Знам, to але też за nie себе czułem, не że... думаю. Ja widziała, że to Ale- stoji združenje Queer i ja, ale že to u tej pripada tej oblasti, znači Hej. tam gdje to ti transrodni rodovi, lebo Добре. Значить, айде, квір напишемо, що Люди nie jak чудний drugi, за nie тебе. znam. Okrem šveda. Не як другі люди, гей. a to Čudni, to čudni. не буде Najbolje znati. za To tebe menšina, čudni. znači, i to normalne mjene. Že mi Чудний, але під як меновником. Най то буде меновник. Znači, i to može. I to može. Mi imamo pravo s našim ruskim jezikom od menovnika napraviti, od prikmetnika napraviti menovnik. Kje god se. То таке як To sve гімназі. više. Гей? To ruski jezik ma u duhu. Čudni, čudno. Так. Čudni čudno. Слада, це щось не то буде. Док ми то не виглядав на речі. Najbudzę tam, ale jest Bo drugi. to i u angliski te patrime tako. Maju oni strange, to čudni. Знам. Ali queer, to troška nad Знам. tim. Znači, mi ostavljamo na ti niše i že čudni, ta nam su ljum čudni, a že mi im isto čudni. Zażalewam słuchać. Dobre. Nepoznato čudni. Добре, за тебе знаю става Znaju stanje čudni, a toto za kvir u Idzineć može biti na mladi nadrilja kvir. Všetko možljivo. Može biti. Так. Keď budeme sve ja prorok nam tak prorokovao, već 100 godina bude to. A naša nješkajše čudnik pojde do naše nacijske istorije. Добре. Ну, між коло тих питань, ти ще маєш дати? Nie. Znači, To pijate bilo problem. to Добре. problem. Môžem Preto- ja len preto, Môže, než troška, pretože nestihneme všetko a ja mám A to vážne. hodím. Ajde. Včera som mala podpis parocha u Srímskej Mitrovici, tá som tak preformulovala, pretože bolo od Vladislava Varga paroch Srímsko-Mitrovický či Vacký? Vecki. Vecký? Mitrovici. I Beogradski. Tá ja vypravila u Srímskej Mitrovici. Nie, nie. tak. Mitrovica, Mitrovicki. Mitrovicki, a Vicki. Mitrovický, Mitrovica, dobre. Mitrovicki. A Karlovačka gymnázia, načína icky. Dobre? Icki. Karlovačka gymnázia, Petrovski. To je Karlovačka gymnázia, Karlovecka, Tu bude Karlovec. Karlovecka. Karlovska, Karlovska. Ale to nie Karlovo. Nie. Čom Karlovska? Karlovo, Karlovska. Karlovačka. To dobro. Znači, Možno už vare. Rio, nie poznato. Karlovska mitropolija i Karlovski problem. tam, ne znam to. Ja bi nje... To Karlovci, a nie Karlovec. Na Karlov. Nie, Karlovo by bolo Si. Karlovska. 100%. Karlovo, Karlovska. Karlovec je mesto. A to Ale to napríklad, keby Karlovec. bol Karlovec, Karlovec. Petrovci, Petrovski. Karlovci, Petrovski. Tak. Petrovski zvon. Ajde, Petrovski. ajde. Karlovski dzwon, Karlovski Panocic. Panocic, mitropolit. Znači Da. bude Karlovska gimnazija. Ja tak Karlovska. rokami hasnujem Petrovski. istoriju. Ja počinam tako slovo. Jo. I ja počinam tako. Znači, len tak najkasnujeme. Argument Karlovska. gaz mocni, že Petrovec, Petrovski. Tak. A to nie Petrovac na moru, alebo Petrovac na mlavi, tam môžeme ešte dodať druhú variantu, ale za našu Petrovci bude Petrovski, a za Karlovec bude za Karlovci. Karlovci bude Karlovski. Karlovski. Думам, A že to u znamená- slovníku u drugim tomu, tam je spisok naseljenja, a dobro nije Ne, nije. stavak, Jedno. že tak piše. Ti možemo zrobiti to Znači Karlovačka gimnazija, Karlovska gimnazija. To sme Ideme, už Petrovska rozčistili na schôdze gimnazija, jedným, ale mi Petrovska. nebolo jasné. Petrovska Teraz kolbasa, mám ešte hej. cožka. I Petrovska kolbasa, tak. Petrovski dzwon, hej. Petrovski dzwon. Ja od teraz odpad. Mikloševske Nie, ljetno. nikt ne može Hej. napraviti. Ale dobre. Mikloševska Znači se nam sporne tam, kad dvoji, kad je s Karlovci, Ali kad je máme sam, Sremski ali Mikloševci nam Karlovci. nije sporne. Máme Sremski Karlovci, Ani- takže bude ani Sremsko-Karlovska Petrovski gimnazija. Spadam što znam, zakon. Sremski. Pozapisovali ste se? A on je u To nie, Karlovačkoj Karlovačka gimnázii. gimnazija nikdy nemala Sremskom Zato še i Karlovačka. pitam, Može znači više cožka? Sremsko-Karlovska gimnazija, vas bude.
Ali mi jednostavnejša gimnazijska s rimskih prvolcev. No, kad obraćaš sebe, ja On prosto mi je Danijela. Mám často u podpisok i PR tej tam firmy dobre. co jak budem toto podpisovať. Mne treba co menej Pi smuška ar. Modli? Pi smuška ar. So s malýma bukvami? Malýma. S malýma. To budú ľudia rozumieť. Ešte ja. PR, PR policiji, lebo PR, ne znam to. to isto stranske, ali... Dobre. Glasno bešednik. Ajde, Ja, to to speje, osoba to speje, zadužena Ja volim portparola ovdje. PR Pripada prešlosti, jak da po. To pripada, pa novo francuski jazik, jak perši, ta bol lange i parol, ta bolo zo srednjih časov. Teraz časik je dominacija anglijskog, sorry guys, i teraz ide iš. Ne glasno bešednik. Hlasno bešednik? Može i glasno bešenje. Ja opisno, ja še osoba Može, to bi bila rusko-hormatska varijanta. PR. Ajde, molim vas, što govorime, ja bi se neka snova. Da, PR, Moja mać nie rozumie. online. Ani ja nie rozumiem. Kiedy Znači, PR? to mi važno je da ne bude kažiša. bez kavičkov, bez nič. to Pismuška, moramo ar žaliti. i hotove. To je, ja Dobre. obožavam. Dobre. I ja ljubim Mám Malý ešte jedno pitanje. Ljem službene hasmovanje jazika i službene To či je i Ja tu nie rozumiem. Mne to raz Bogdan raz tolkoval, že urjadove i službene jaka to rozlika, ali ja to No nie to ja. rozumiem. Helenka na Nie fotoku, rozumela Helenka sam. zna. Helenka to zna. Urjedova nazva jezici u službenoj upotrebi, ne u ravnopravnoj, ne u službenoj. A oficijalno? Oficijalno, jagod. Ta je rozlika službene. Jest, ali ja nie Jest, rozumiem. Ja nie rozumiem to tu rozlika. Jest, Ja nie wiem. budeš mušiš premeniti u nazvi roboti. Službene maš varas. Ali sam nie znala jak odkrovac. Možeš to, že centrala službena. Ja, Nie, ona ma naslove u jednej roboti. hej, u jednej roboticu uzem, nieważne. No jak Beska najhasnuje, jak nacionalni sovjet najhasnuje? Odbor za Službene pasnovanje jezika i pisma. Hej, pa znam Bog Nije zvanično, ali je službeno. Aha, urjadovo to zvanično, a službene. Službeno, hej. Evo rekao. Čekaj. Urjadovo to Piš Soniko. zvanično. Urjadove to zvanične. A službene Zvanično i E to službeno. ne znam, To se šesti. A nemame pravilnika, hej. Pa dobro, znači te službene, Treba ta pokazati razlika za službene. Не, а не Zvanične je urjadovo. Ja volala za službi Natašu, ali ne znam čo mišljenje od Možda baš vi pravi, ali baš u mojem tekstu, že to za nacionalni savjet. Ленко, я Službene вас te molim sve pravi na іще urjadove, jednu ja treba stvar. se toga. Бо видим, že vi nam założyli mi, że radio kasuje demokratični, a mi kasujeme demokratski. Poveci i tu razliku. Čita sam prešli raz, koliko vam je? Piš se. Ne znam. Pijati Pišite slajd. sebe. Pijati slajd na PowerPointu, ću vam poslušati. Hej, ja znam. Demokratični. Dobre, ali ići glasno vi povedzme. Lazno i poveci ne se Najmanji pišu. prvo. Nie, Ja, bar. pre mnie, evo ja. Demokratski. Aj teraz znova budeme tak, že lapseše za toto. Keď po srpski demokratski, ta već i po našim bude demokratski. Keď po srpski demokratičan, već po našim demokratični. Bo keď daco demokratski, nje muši buc i demokratične. Povedzme, demokratska stranka. Čim položice pravu ruku do ognja, že vše demokratična. Znači jedno prikmeta, že jaki, a jedno čiji. Tak. Tu razlikujte, znači u Kjer praviš principu od menojnika demokratski. demokrat, Hej? već ska. Demokratska. A keď demokratični, Jaki? već demokratično. Demokratska stranka. Demokratska stranka. Ja, demokratska stranka, demokratična. Miro, demokratska stranka, demokratična. Powiedzmy, miżu postupak Hej, Moje možeš, tak, príklad máš. Tak, na povremenu. nie wsze demokratyczne. Ale možda neko poveš demokratska stranka, demokratična. Keď će sebe... Absolutno. Tako, Jedan. ali to vidiš, Keď će sebe pitat. Tak, tak. Ej, ona sama to sigurno Keď povie. imaš dilemu, ta poveže
demokratska stranka, demokratična. Або не без демократично. Або, гей, Stanoviska, jak Hej, no ali kad Розумієте teraz розліку? Hej. Stečaj toljem predlikvidacijni postupok, lebo predlikvidacija Tu Bogdan, je piše rama opisano. što Я і ugovoral. не, уж ми добре з тим. Znam, pisali nije. Mnje, Хто зна най-потоплює? Я не. Я знам Ja що mam так. svoje hasnovanje. jak Od Simi Sakača, Ja znova budem mislil od angliskota, već poveča, že ja patrim z angliskima na Pa okljera. dobre, pa. Kad je bankruptcy, kad je bankrot, je bankrot. A predlikvidacija mi je tu troška inše. konec firme. А це? Konječni konjec. Konječni konjec. Ну гайпець. А як же, не можеш? končina. ali kad mi Končina, kaže, taj znam. ne znam, direktor te firme u stečaju, lebo u stečaju, jak na ja to preložim? Hej. Čuješ? Nije tako treba, že to u bankrotu či pred konječnim Pred končinom. koncom. Hej, Kad je pred koncom, već to drugo. Zašto chybi, keď povieme, že predlikvidacijný A nie, postupok? nie chybi. Nie, nižne To chyby. nie Nižne likwidacija, chyby. ale Ja rušam od Ale toga, to da je ne vidimo tekstu banka, firma da pred ne banka. likvidacijom. Ja ne budem tak. banka Nie pred možeš predlikvidacija. A to su stečaj, to predlikvidacijni stan. Pred likvidaciju, tak. Čekaj, znači bude vecka stečaj predlikvidacijni Hej. postupak, znači nije u predlikvidaciji. Або предlikvidacija. Može? Može, ja znam, to termin, to su više državi. Nije izmeo pisati ni ušima. Поступок, добре. там ти напишеш предликвидаційний поступок. А keď пишелім стечaj, već kad napišeš predlikvidaciju. Даниела, čuvaš? Dobre, hej. I to Ali kad piše bankrot u tekstu, nije li pravljac na predlikvidaciju. Dobre, dobre. I jeszcze dwa pytania. Može? Nie mož i dalej hasnovac predklad, či mož, poneže znam, že to belavi slovník nie trimači ovo, jak Predklad i ale prekladanje maš. či ja po teraz hasnovala len predkladanie i predloh, keď zakonski predloh i predkladanie, a predklad som Ja не хасnujem, Prešmarljovala не svoj. vidim gramatično, не хіба. Znači, Але я aha. ще за предкладання. ale Teraz znači mi keď що будеш смеяти? Nije, baš si dam Že už ні se у prečasno духу potrebujem. нашого язика. vyrucovac. Modnim kraštem Dobre. To će ljadno predlog G, tad sme kalkovali, že predloha. Ali mi predkladame da komu da, to napravimo predklad. Ta predklad Ovim može, slovom. Nie može muša u njim. predklad, Nje, a predkladanje. u žoltim slovníku ho njet. Нет. Jest predkladanje i predloh. Ja za predkladanje i to ti jedini termin hasnujeme. Za predkladanje, znači A, nie jedni možeš, varijanti a je. zakonski predloh? To druge, to druge, to Predlog. pisane, to Zato що pisane. то поступок To už je і doktor i поступок. doktor. Нарис закона, Ja skoro predlog kor. закона і законський текст. Takže to ti tri garediči ima. Tam može biti predlog. Так, то Znači, to tak ja go Ovnjo dužam. nas- Але Ovo. усне ці ще predkladanje. Znači, Дехто друге да не хаснуємо, ще да є мали jedan termin, to važne. To važne. Zapam'ятала ще teraz? Hej, ale znašenje poradzeli. Ні, бо ми ж Ja za Kategorično za predklad. Celkom v šadi u každem kontekstu odlituje predlog. I u tim društveno-političnim i u šitskih drugih nedruštveno-političnim. I ne vidim što tom predlog očigledno kao Predlog se više to predlog. Mižu, predlog to u akto, a Može- predkladanje to, a ne može biti predlog. Mi máme Rozumíte pravo predklad. rozdeliť doktor i doktor, a takto može požiť to isti koreň i može objediniť u jedných jazykoch i objedinjene. Môžem povedať, že to? Роздрузники. Jer rozliky pozme napravili rozliku i tu môžem povedať, že u všetkých kontekstoch, kde bude okrem u tim, tam bude predlog, kde trimame, to stvar poradi. U tim terminologijnim stvari više máme pravo poradi. A že všade kde predlog chce se položiť, všade krašne može zaglobiť, uglobiť predklad. Všade. Ali či predklad, či predkladanje tih Pa varijanta? dobre to teraz, či poruka, či poručenje, da vam tamo se zapakame. Isti mi. Predklad u Ajde, slovníku ova same, nie. ja za predkladanje. No mi isto dobro, jedno i drugo mislim. Ja za predkladanje. Jedno i drugo je predlog. Predkladanje, Jedno i ti drugo. dva dječata. Ja neutralna. Ja še pitam, Predkladanje, moje novinare predkladanje. pišu Kraše predklad, zvuči, baš muškejše často. zvuči predkladanje, jak to je... Predkladnič, predkladanje. Predkladanje Muškejše vecka Predlog, sekada. jak je Ja maš nie predkladanje, poručenje ja vam napišemo predlogu i co predkladanje i co predkladanje, to co Helenka pa reka, već dala, že biste znali razliku. Predloguš
ja govorim na pisanju, napisane. Običajno pravo. To. Znaš? Podrazumijuje to ti 3 gradacije u formovanju Evo, zakona. zato mi treba povedať, keď to točno bezkada. Keď zákon vymáha 3 termíny. 3 termini Ja podsahod za jeden od tih 3 gradacijog stupnjov najostane predlog za idem za to jedan kontekst doktor i doktor. Šta će do doktore kolo nas i u pandemiji, ali idem to ti tako jak predlog zakona, to ušti... Mam. No, već ka... Znači, predlog zakona, a nje predklad. Nie. A vašo, na kacki, vašo vadi, ali je predkladanje. Predkladanje kraće, a nižnje zavazanje predklad. Odlično. Baš je u duhu. Duhu jazika, ali je čeži do jazika čeži ekonomiji, to je skracenju varijantu. Takže predklad isto taki dobri, jak i predkladanje. To je pri približovanju do srpskog jazika. Sorry, popijati vas. Znači, zažem prešmardnjem každi predklad u tekstu i napišem predkladanje. Dobre? Prepadanje imperija, može i prepast imperija. Ale nie vareli, že nemám varianty, že co menej varianty. Co menej, že može tak i tak. A dobro, Preco. A zato je Bla, bla, bla. Dovarene. Mož či nje? Či to našo, či nje našo? Iako. Ali не значи, že je Znači to na početku neko što je to, znači da mi poveže, co ti mnješ čekam na pošmardala, kad je to dobre? Ja pisu to uskute. Nie ladza, što znači. Čekaj, na Čovama počátku među roka. stavne, lukneš po stole kraj. Ali ja, napríklad, najvolim ktori, a nie vas ljubim kotri, ali mušim. To nie drugi. Stredog, Ja i bi- stredog. Je drugi. Nie Ali u drugi. jednej misli, a u jednom znači, tekstu. isti Sorry, a kad potri tako. Tu nie više, tu nie više. Ali, znači, Tak. počatkom to nje hriška. Nie baš mi bači. Mi tu Možem sugerovati už da da nije ste doraz mali, že kategorično. vyberáme, preferujeme peršu varijantu. Na počátku toto ta perša varijanta. Hej, Hej. A povežeš to nešto tu probujeme dobro. zabud, hoće u skladu po analogiji s drugima podobnima. To me interesovalo, že či... I početkom tu da vam je- bukvalni preklad za srpsko. Prednost na počátku. Ali ja bi nje povedala ni štretkom, ja bi povedala, že kolopolovki. Tak i ja, to po ruski najljepše. Kolopolovki roka, kolopolovki, ne znam to. U tu isto sredinom od A ja bi srpskog. podla štretkom mješaca. Povedala biš? Ja povedala, že... Peršin je Ja bilo bi za isto kolopolovki, ali je u peršin je Dobra, bilo idem na koncu. i roka, Ja, i na koncu mešaca, še. i tižnja. A budem napisao bi na koncu. Evo, tak. Kjer už možemo konta, kjer da. Peršin je Ali napisao na koncu. Ne, na Tu počátku na počátku. Od hodzinov, Na koncu, od tak, tri od taki to tipolovki. Mi musíme dať Ja, tak. peršenstvo da tomu, Aha, že toto a koncem nie stretkom to odbíjať konari možljivim varijantom. Ja to Znači nie. na počátku, na koncu, na štret. Na polovki. Na polovki. Na polu. Pišete sebe. Na, osnovno. Znači to Ja idem na prioritet. živo, da idu da. Znači to prioritet. To prioritet. A Eto tretira evo deševna varijanta, stilska, štretkom i to B. možljivo. Ja bih vam tu dodala, bo jeden čas toho ne bola, teraz še znova zjavljuje. Na samim koncu, na samim počatku. A to su Nije sam počatok. Ljebo je počatok, ljebo je... Dobro, to pravda. To pravda. Znači, Nije sami sam sebi konec. U srpskom. Ljebo je konec, ljebo je... Ne znam što to znači to sam. to Na po samom Pleonazm, ali še často kako Počatok pleonazm života počatka, i konec konca. To Ne su razumijem. srpskog. Na samom A kraju. i Serbi to jeden čas Znači- što streamovali, teraz znova hasnuju. Prosto... At the very beginning, to je u anglijskim. Duplira, pomocnjuješ značenje, to máme pravo sastav. Ali... Znači, A čekaj, nije to je hiba, lepo viška či nje? nije hiba, nije riš, ali nije treba nam to bude top rješenja. Znači, Ne, keď stilsko rožece nje Nije kasnovac stilsko za jasno. samim. Tak. A po perši raz isto pošenje kasnuje, hej? A popijati raz ozdamo... Popijati raz, u posjeti raz. da. Mnje je A ranoć popijati raz profesor nije. razvarao, že to ponajdi ruci. Nie treba, ja Не потреби, бо німаш по остатній раз, а не їм остатній раз повезли. Aj. Ostatnji raz беше давали ми на тези хаски за од знова. Не потреби за то од. Што да речи, треба поточ не треба. Треба хоке што то хаснуе. Али не треба знова покрива шитски значења. Так і то. И то A poha poece, prebaci, poece, poece. Ja často čujem poeziju kad svoje ljudi odvše. To naše slovo, odvše. Таке лупе, од увек. вше
všetci to pokrivate. A velje sam raščula. Oha, teraz što me čula, izmeren. Dobro. Imaš še da su da... Nie, dziękuję. Sad se pauzu da napravimo, če Nije se. Na ovim A dobro, oni tam na dva maju, ali varomić do hodine, ne mi 15 ne Ure. Dobro. Tam sok, to se... Vatreni fan. To teraz vidim, že som dal. Herto, bo sem stavil, že želeti žarko date, da bo strasno, bar strasno. Hej, znam. To sam študirao o tim, že za oheň. Či to teraz nie unjes dajak do toho jagod oheň, ohnjovi i ohnjani. U smislu rozpaljeni, ostrasceni, popaljeni i ne znam čo všetko mladi kasnuju. Tada mi u tim kontekstu bilo neki vatreni fan, bi bilo neki nie ohnjani, bo to direktna asocijacija na oheň, ja karakteristika oheň, ali ohnjovi fan, či bi nje bilo. Nije, to Ostrašćen to ostrasceni. Potom Jedan taki fan, drugi to podobni znači ekvivalent, kjedho nje napravljenje. Nižu nie možeš praviti. Nie, Tam to se ne ne može može. valje žljedam. Preto sam to trebao žljedam. Že tu ohenjta i ti ne. Tad Zato nekdo drugi jadov termin. i jadovi máme. Máme dva fajti odnosnih prikmetnikov, da i tu može Nije u pitanju prikmetnik, da je preklad, Pa ekvivalent. to su naši možljivosti. Mi máme na tarsi, to naš inventar. Varija vatrenita i mi mušime s ohnjom dacom. Nije mušime s ohnjom. Ja še skladam, že nemušime, ali som hljeda i hljeda. Veliki fan. Veliki, da, to mada ještě da. veliki ljubitelj, bas Strasni, ostraseni, ne znam da. Strasni, ostrasceni, jak se varali? A veliki strasni. Znači pise, vatreni fan, strasni fan, Veliki je za na pierwsze mjesto. Veliki. veliki fan može. Može i veliki. veliki ljubitelj. Znači fan, ne znam či, dobro, ali ajde. Dobro. Majš da to dake prekolenstvo? Dalje. Dobro. Ptičja perspektiva. To mi isto njemac dobro dodam. Od hore. I ohnjova. Otvorenje vodu. A hej, teraz sam Otvore. to že ohnjove. Tu si pasira, tam si dala pasira. Hej, to Upasira je sebe. dobro. Od hore. Kad tak perspektiva otvori. Ja za pticova perspektiva. Ali sam i za Nie, to- ohnjovi fan. Znam. Bo to ista stvar. Oko paralelno. To su paralelno. To nije ptiča perspektiva. A hej. Hej, Zato. Daj nije ptiča, ali je ptico. Otvore, vidi otvore. A ti ideš tu Ja, na rosti. Ptiča, ne? Nja, ali već se meni došli, kad tu Polož. vatreni fan, a tu ptiča perspektiva, da tu može pticova, a tu ne bude ohnjovi. Treba mi tamo ohnjovi Ali nije dobre. Ale nije ti dobro. žabova. i žobora. A hej, Isto, to si perdi od dolu, ta pod suhenku, a ali to kad tu odgovor u na Serbu frizuru. iše, razumiješ, u Serbu to iše, tu u nas teraz direktni preklad, a to nije tako. Razumiješ? Potrebujem pticova, potrebujem žabova, ali i ohnjova u rižnih Donja kontekstu. i gornja. Okreme literaturnih, gdje nam hibi tak. Versnja bi bilo. Idemo dalje. Pa znači, To nije ne ptiča, rješava, ne to. ptiča perspektiva. Pticova. Pticova perspektiva. Pticova. A čom biš ptiča? Pa ne znam. Ne. Ptiči mleko. Ne budeme došli. To taška. Ptiče mleko. Ja bi mala, že ptiča perspektiva. Добре, ајде да зашли затримуеме. Розчистиме ми ќе разлик ватрени фани птицова перспектива, затоа што знам. исто скоро. Така. Из жабова и цезна. А тоа не треба без докавичку, не буде да и толика Качала. птицова перспектива. Kačalaba, Тоа што medvedjava, не дошли ptičja веќе на perspektiva. птицу. Тоа ме без Ali јас. Bože, to Знаете, термин. to frazeologija Termin, nije šena fraza. metaforična To rečenica. su А ми не маме таки Ne наш. znam, Da, ne znam. Ali to si to što želimo. Co vežeš? Vežeš dronova perspektiva, kondorova, to isto nije naš. Ali on, pticova А što добра se не zove. не како, али A, co je želimo? Ne, Moj mutore- šef ima drona, znam to dronova perspektiva. ауторали ме ми да кажеш за 3000 evra jedan dron. Sad se mi не потребили. А тут зі сподобалого думаю, Ja? Ja? не знаю, зі сподобалого, я що фотографії стала Ej, to termin to punjace, ktoré máme. птицову, птичу. Za naše máme na Karpatu, stretli smo na 100 viku, imali, teraz máme mi na počátku 20 šov. I musíme nájsť ekvivalent. Trebalo by. Наш ракурс. Добре, ве значи остава значи, птицова, точно, птицова перспектива и Znaš, жабова znači, перспектива и ostalo дони ptiča. Ali dobro, možemo iščoti Nie povećati. mamy to, to, mi mamy to. Sonja hvali, že
to da perspektiva ne pripada ptici, to je Tak. demokratski, znaš. Dobre, ali zato si še v prikmetnikov vzemaš osnovni prikmetnik in vzemaš odrezeni prikmetnik. Da tu bude u jednini bude, jer bi bil hlopski dejaki rod, već bilo pticovi, nije pticov. Dobre. To set drugi, o kterém su beše doli. Čekaj, Sonja beše doje ptiča. Ja tak je nekasnujem, ja to što Od čого to vi vedele? nie byłoby to podle kiedy byśmy dowiedzieli, bo mamy medvedža u sluhu. Čekaj, Tako, pomalo, a medveđa. pomalo. Ali to, že to proces, ktorý trval. I vi isto A teraz už živima. Zato Ja to kažem, takie, čekaj, nie Pomalo, mamy ne do možemo gotovanja, svi naraz. było za kiedy teraz nie, proces prestał. Ale nie znaczy, że byśmy nie mogli. Jak to mamy pticze mlijeko, nie? Hej, Tak, Dobre, ale tak. tu mamy A, tašče, a, znaš tišek, mi mamy tašče. Taščevlje. Dobre tašče. U nas je tašče. Je tašče. Veronika, Ali ma pravo, inše ma pravo. Dobre, Nie Veronika ma taščkovo. pravo. Čekajte, Takže, Pač, Mižu, Veronika ma pravo. To nije perspektiva, która pripada Ptici, ptici, ali która je jak ali tu zatim kad beždemo odnosnih pekmetnikov, nije upravih A već pekmetnikov. ptiča. Ja, švedska ptica. Već Sonja ma A pravo. žabova, žaba? Jak? Znači žabova, ne znam ja. Žabska. Znači, troška mi tu nije... Żabcza. A nie. Hej? Tu nie mamy. Czy lepsze? Pa dobro, не може znači što je ptiče. To proces gde bilo i otovanje. Da ptic ja, bilo ja. I to ja dalo ptiča. Hej. A u tim u žaba nigde nije bilo žabija, da bilo, njema. Znači, nima. Trebalo bi da bude žabija u nas. A tak i nje. Baš budeme na telju kreirati To to. говориш, не значи, že keď tam Žabova, ptiče, bude žaba. pticova za perspektivu jak fahovi termin. A kad u poeziji nam bude trebati skladbo, žabova, 3 skladi, a treba nam 10 skladi za prekladanje, već tam bismo mogli puštiti u datim kontekstu, že bi bilo ptiča, ta 2 skladi za špurime sklad. Znači, u tih B hasnovanju, škl Ja bi hasnovanju, baš tu ptiča. I ja bi isto. nije idealno, I ali ja isto. A co vi drugi dumate? Ali tu ma smisla. Veronika isto duma na ptiču. Hej? Nije. A ma, Nie? što vari da puše neka ptiča? ma, Dumaš na pticovu? To perspektiva Mači tam jak oko. ptica patri dolu. Tak i ti patriš jak ptica. Pritom nije to pticova perspektiva. I mnie isto pticova. Ali to Nije ne pripada ptiča jej. ni termin, Ptico, ni glasanje demokracije. stranica. Ali to ne pripada ptici. A ніхто не важить припада, keď ядові по патруну. To не значить, що тот яд припада по патрунку. Že ja Zato jak to ta patri. prenešene to jak god, jak kad bi bilo. Žaba perspektiva. To. Žabova. Tam je žaba Žabča. patri. Ja, Žabča je bez veze. Ajde, molim vas. ptiči i pticov. Znači može, ma pravo Sofija, Ja za ali pticu. dobro ma pravo i Veronika, že to, coś kad to u podobovim ponjacu najčastejše, ma točno definovane. U tim bim povedu za pticova, bo to novo komponovane i novo komponovane nam. Ali nie možemo skategoričiti. Kad može medveđa na sluha, isto je može medvedzova, a mohol bi, a kad tako pove medvedzova i napiše, ja mu nje bi pravi. A čije ovo gnjizdo? Ptiče nisto. No i da pticovi, Pticovo, ne, pticovo je ali medveđa može. Medveđa laba. Medveđa Može medvedzova. Zobačila, kači U drugim list, kontekstu a medvedzova laba, kad kača pino laba, pokuma. Tam su Celenko isto pisali na tot fazu nek medveđa. Що повністю мали такі там слова, не можу ще згадувати. Взагалі вона мала що ті скрацені слова. Це у стварі Pitanje Lepše kolokacije. bola tak. Znači, pitanje Zato što kolokacije. zda- Ime, že to te u tih bude kulinarske terminologiji, medveđa tam to što. Šnicla? Hej. Ali kad ti pođeš do zoologine zahradi i kad si da čuvar medvedzovu, a će bude medveđa, će bude medvedzova pazura. Ali kveća bude i medveđa laba. Так. A to bude hortikulturalni čijak. Ja bi biologiji. zato- Dobro ви ptica, ste bo za to- ptiča perspektiva. Zato što to vona zdabe Nemam nič od protiv. gore, ja od kad ptica. Aš mi- Ja isto za... Zvihnu jedan Ptiča. ekstremitet za to. Ali ne, ja ne znam, je što tu baš... Ptiča i žabova. A žabova nemam, ja ne može. Ali to što mi tvoja pači. Slovniku. Miro, žabča. A to to je to su zašto? ruklo bez veze, ne po Nie, to- analogiji, to nije. To je žabe. Hvari slovnik, že žabov i, hej, ta hvari, že žabova bara i žabova perspektiva. No, hak so že. Znači žabova. Tak Žabova ne ostanie, koliko? nie ruszajmy, bo dobre. Dobre. Bo to dobro. Ja rušam to dobro. A je bolje ptica, daj.
Neka A je- priča, ne zapam'ятам. Tako su bilo bi šmišne, bo i ja, ko autor Dobre, poslovnika, vi da ste ja sam to već, baš ajde. išao to bi bilo na karav. Вижте, жабова перспектива остава. Žabova muši, bo imame žabja. Hej, a co sme svarede, že jak bude, či pticova, či ptiča? A ja bi tu vkladao pticova preferovac, a do zahrad položiti jak B varijanta i ptiča. Skladavši Komu se to mile, od taj sviža. bude ptiča. No dobre, kto za A to? ja budem A mi pticova. radi uzme ptiče po naše A rađe. vi budete ptiča. Nie možete vi može, razlikovati. može. Ja думам, že u učebniku už pošlo, že ptiča. Ja. Ja думам. Je hiba, tod autor potpisao, znači tod Ali sam autor ti igrao. dao. To da Ali ja ste vareli, to nije Ja ti propis. pišem, šta ti pišem htori. Dakle, napiše jedan kod. A zato Točno glavni- vezaju za toto i to tako. U tim su sinonimne značenja, a mi preferujemo No pticova. dobre, baš za koncu Drugi autor, kad za to isti kontekst ma, svom uzem buraz pticova. A dobre, A, to već to pravi. bude što se ptiča, na mišlji zavadi Але to. важне да нямаме 100 A варіант. nemaš toke dva pitanja, jak sto? Але Sto. важне, kad budemo Čitaj do sto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, Біжу. 7. Але учебник за подобового, Боже. У 5. класи децко будеш учити že ptiča perspektiva, a u 7. Так. že pticova. Не треба. А повеже, а co to teraz? Так, Povezamo, že to iste. так, так. А може Ali povezuj, I že tak to i tak. Перший Ajde перший da- не da буде vi інтересувати, бо то не на інтересу і так що то не так Ajde da vi Але glasamo. jednu pove toto, že to su bilo pticova. U 4. klasi sme učili spominali, tu piše ptiča, u drugi autor, ali to isti ljudi zeci znača. Ja bi to toliko odao. Zato profesor da bešeduje. Jazik treba karmit, že bi bešedovao. Tak jak ja. Ja ne vidim, že to taki baš veliki problem. Nie, ale znate co? I druge pravilne, znači može jedno, može drugo. Može Jer drugo. Każdy z nas daje vinčak, to doživljuje i čustvuje. Da I to lektor može kad to- dobije tekst To što od ja takvog znam. autora, nije treba mu po 100% červenic, ako podsahovac, predsahovac, červeni mi je znam. Але знаете co, mi molimo redakciju mušeja mati isti A stvari. to si iste. Ktori, kotri, ista situacija. A nie, ja думам, že Sve šenica razlike. njemu Є значення розлики. Potpuno Patrz, to Ці su вони vaši, всі że oni стали demokratyczni pticova, pastovali w šadzi, a mi v šadzi demokratyczni. To sme napravili šora. A tu sme što govorili, že njemo šora napraviti, že to Čerevku. sinonimski iste. No dobre, u każdym slučaju volimo je nie serwizem. Rozumiesz u tym smislu, że... Nie. Że Vidite, volimo ovdje zeme kako je iz... slika bazirani na analogiji. Ale co recimo bi trebalo, že bi sve isti termini hasovali, da nisu među nami veliki rozliki. Nie Rozumiesz? jest takie to bardzo. A dobre, nie. Riše, To co je? češći stvari od te. Dobre. Nije Dobre, zaslužilo skladam take se. zvoke za trimovanje. Dobre, skladam się. Znači co, već sad na co, bude se pisati ptica i Ja budem pticova, tako može ptiča, Perspektiva, vi pišete. to bude upatra se u slovnik, bude pticova i tako dalje. Co vaša Ja budem to chodzić. Tak. Bukvu Čekaj, to drugi Evo ga i kontekst. To je ako jak bi virus prešao moj Добре, ідемо далі. Я завтра такі питання рішить за роботу. Та на мій поле. Міро, маєш? Palički toranj. Як? Festival filma Palički toranj. Jojej, Ага. Paličko jezero. Ajde mi No, majko. točno, že... Ja ще tu okolo futovski mize i futožski ovih preferencija. Ja bi tu išao na paličski. Ja bi išao na paličski. Ja bi išao na paličski. Ali co, Paličska turnia? Hej, Так. ja bi išao tako. A nie za vas originalni palički nič, ali dom, ja bi preferoval paličski. A keď tebe Ali palič, vysloviš, už jak vysloviš. Nie, ja tak, ja ljubim, ja bardzo ljubim takie, jak Dobre, u pisanej formi, ali keď czytanie. bude čitac. Paličski mnie nie problem, ja možem. Šviše czy švižejše? Mnie tu ekstra Švižejše. nervira, že oni utorja Švižejše. švižejše. Odnosno to to preto, že im češu po švižše, ta urucuju Nie, ej. nie mu nie śmiej. Zimniej. A nie švižše. Nie może Zimniejsze ciężko może posłowiec, bo nie podrozumiemy, że nam aparat bezszedni musi być perfektny, tu nie ma Boga. Švižše. Znači, nie możesz Jak zimniejsze, choć pisze u słowniku. Švišće či Zimniejsze, hej. Ale szwiższe i szwiżejsze. Ej, Że znači, czym se żali to, da się teraz ja pytam. Так, складам się. Ušte ne bo rozbivaš dva konsonanti, tako probuješ zemlje stvari. Razumijem. Ali mi trebaš bi davali peršenstvo tomu, co se bazuje na osnovi šviž i sufiks še. I tu nije potrebi, nije tri konsonanti, že baš mušine rozbivatske. Tri konsonanti grupa, već obavezno za ejši. Švedska u slovniku Riška. A nije riška, ali je hranični slučaj. Više Znači, švedska Ale ja što treba. bar mene, że ja. Šviž. Bo mi uparto szwiżejsze, a mi uparto szwiższe. Ajde, Kraj, recka. to mam
Прето што ја питам. Значи, а як ви звучат за домаце? Оленко, Nie znam. šviše? Значи не треба изо тоа жјаг легчеше нам вихварец. Треба Ке слово електронских медијов, веќе каше подразумјуе, že ми маме добре вихварец. Rano było szwiście jak wczoraj. Так. Свише, Šviše, Slovaci Že vi povedate šviše. Вируцуеме. Volim? Ja nikda nie imał. А не. Але розумiem прецього руцую. No mnie wirucujem, Hoля. Так і розумію, że U čom som slovniku tolerant. piše. Piše. U slovniku A, jest. добре пише. Але Як це жимніше. stalno rozumujete, że Та не жимниш, бо маєш три консонанти. Мниш. І то мусиш розбити. Швіжо. А tu masz dwa konsonanty, które можуть обстати і остати. Nie, inczaki, to ma to. Nješka šviža včera Знаєш, bilo. мам? Ja, bo mi treba da šviše, rano. Šviža, zakončali smo. Šviše, Znači, dobro. Бивше Mira, так. maš ще такі питання? А Хвилько, У тих відки. У тих відки teraz. Це не називається Що ніхто. ще? Evo, Kalk. Знаєш, як? Srbize. Sonja, ti imaš Znači, nešto za Hvilkovo ovo? virucovac. A znaš li? Mnie interesuje... Terašnja situacija, dobra. Okej. Teraz. Čekajte. Nam tebi pišu. Pišu vam, dobro vam budem. Znači, Ne kiedy znam, ona- Helenko, Sonju, znači, kiedy ona zakończim, napisała czy ma to. takie pytania, zato że Su za robotę Slovackie, doznawali. su zotkaj kutujem, ja vam velim. Čemu ćemo ponašati? Hej. Htjela sam Słuchajcie. się pytać, że kiedy powiemy, to sme już i dyskutowali, kiedy powiemy, że na przykład pisnja Ahneti Timko, czy powiemy pisnja Ahneti Timkowej. Po moim čustve, že keď znači, u konferenciji za Ružovu zahradku povieme, že pisnja Ahneti Timko. A keď tak vešedujeme, že od Ahneti Timkovi som dostala, ne znam, povolanku ili také daco. Že či to toto, že či u tih urjadovih da ja Urjadova nazva, bo Slovaci znaš, že pišu, že i Križanova i Vrškova Oni i na E, Šic, hej. na ova. Na ova. Ženi. A mi u Bešedi povieme, že Sonja Čakanova i Mira Čordašova, hej. Ali napišeme A to da vam, znači, keď máme to tú konferenciu, lebo... No pohasno je moja meno, tu baš nije zgodne, hej. Moje prezvisko se polaže. Miri daždiju. U ovoj. Daždiju ovoj. Буде дажді увага. Є то не проблема. Ili daždiju. Ми органі побешеді присподобені пред Daždiju. Tak i nezvyčajne Ali prezvisko. bez ovu Ahneti Timko. Наш румунське призвиsko, ktoré musíme присподобити. Але Але легше, чому ходить до того, ждію і так далі. Ali Bešedno bivše Apsolutno tak. I ja volim. A u Dako... A že timkanja u dajem kontekstu Da je sem povest pežorativno bi bila i čordaška i А чому то koljesarka пежоратив? i Я Melješka. точно мам розлику і тут розлику мене навчила баба, за що ми жили. Значить, Тимканя одата до Тимкові. Hej, А Тимкова воля народзена Тимкова. Я ще будем цілий живот Пейсова, але ніде не будем Vojačićova, ще будем Vojačićka. Irenka Kovačevićova ma fine dumanje, ona hvali, že ja Hardijova odata Kovačević. Znači, pisac Irina Hardijova Kovačević. To je ujedove. No, Мені то не пежоративно, я його не чувствуjem як відрізнювання. Kaže, grusnaci pojedi transporti, že ja stvarno, ali moj jezični uzus moja baba bila. Povedli bi, že fejsova, co za Vujačićom. Tak. Nije že Tak. odata Vinčana, Tak. to helto. Так. Tak. Nie, nie. Ali dobro, Zatim treba je. nam pisane. Ali nije že Ivan? odata. Ні, zatim je. Але з нами ж Hej, так, u Bešedni tak, to što Zakim je. skladam. Hej, Ali nie, kad nie, nam že- treba za pisanje na iste u tekstu, već jak pisac, znači Ahneta Timko, Ha, Urjadovo. či Ahneta Timkova, ali Hriška već bude kad napišeme Može tak nije zelen. Hriška. Nie. A znate co mnie jeszcze interesuje? Powiedzmy Hvarela Petrović, Hvarela Aha. Cvetković. Velja teraz u tih takih političnih tekstov, A jest, bym povedla, že Cvetkovićova najviše zna, že... ali powiedzmy konkretno nią, ali powiedzmy da je idealnie, lebo Hvarela tam to sad jašto. Brnabićova. Brnabić. Tu treba Znači, strogo je uklada do nominativa. Do nominativa, znači nje u pripadku. Ja bi povedala. I da je više bulja. Hvarela Rankovićova, Hvarela Lovasova. Znači ova. Ali časuješ, varila Brnabić.
A nie zvuči. Ali i po srpski ne zvuči. Rekla je Brnavić, iste, i sebi tako s njim, rekla je Brnavić. Na internetu Brnavićka. Znam, ali A von, je tko? a isto tako. Ali Ovo nije pravi problem. Reci bude, že hvaril Ovo nije Nikolić. pravi problem nijaki. To želim. Hvaril Nikolić, hvaril... Hej. A hej, ali keď hvaril Nikolić, već ne bude, že Nikoličov. A baš je nje, baš je. Nigda nje. A keď Brnabić, to sovjetska Brnabićova či nje? Kad hvarela Brnabićova, ne? Ja bi ju tu, pa što nije urijedova nazva, to u bešedi, znači kasno već tak, i ona za nas Brnabić. Ali mnje treba u tekstu. Znači, Dobre, u oficini tekst. previsku. Ona Ana Brnabić. A kad tam že hvarela, abo naštivela, abo kad nije imao pre sebe Ana, položaj ova. Dobro. Zapametali Znaš, ste? Veroniko, znaš, jak ište toto, njemu to reliži, jak še piše to ta žena, ali že povedzme, na priklad mu torim, že Iljkovac za Rimarovim, To u šore, hej? Hej, nje Ramačova, nje Tak. Iljkova za Rimarovim, nič že tu, to. A poneže sme hvarili, že paličská turňa, vecka futožský kupus, futožská kapusta, pardon, futožký kupus. Jeste ali to u profesorovim tim. I Znači, car je s paragrafom po slovniku Boga. piše. Puto G korenj, E. nie treba, żeby mi išli na glasovo pre nekih, ktorí Serbi usvojili, že putoška, tada mi toto š prepravimo na ž, že bi bilo naše ruskejše od srpske varijanti. Mi pravimo od futog i to futovski. I točka, nije sovjetski. Ja budem hagski, Hagski isto, njujorkski isto, hongkongski. Jakže výhovaria, to naš problem, a problem toho, ktorý bude čitarski. Ali mi pišeme pravopisateljski, tak pišeme jak treba pisati. G na koncu i prišitski. Počitaj nam. Teraz zakus javljajući na ljudze z Šveta, da vam sem teraz poprečitati. Evo Samanta Rad Stojiljković piše, Samanta Rad Stojiljković, predklad zakonu, a predklad tekstu. Nijem co se osim povezale. Predklad zakonu, a predklad tekstu. Pretpostavljam, že duma na zakončenja. predlog i predklad. Predklad zakonu, a predklad tekstu. Nije to prišlo napisano. Nije dobro, Predlog da, sigurno bi malo. Nie, že zakon zakona, a tekst tekstu. Dobre, ja pohopila sam. Ja nie pohopila, že Nie? co? Je nekaj u pitanju? Nie, czy duma na Nije zakončenje, predklad, ja na predklad predlog. czy duma na predklad. Nie, na duma Ja dumala na predlog. zakon i na tekst. Zakon zakona, a tekst tekstu. Zakon znači zakona, Ej. a tekst tekstu. Ali dva razma predklad zakona i predklad Ja tekstu. to može problem u predklad predlog, to je to problem. Ja. To I ja. može desiti. Dobre, Ali predlog zakona. Predlog, A znači už ne beše dovoljno. predlog Ej, zakona. Ono još dodali, že u tim nijansovanju Predlog rabiranju zakona, a predklad tekstu. Jem tam, ne? nigde nigde. Jem tam. Znači, Znači, predkladanje, či predklad Ej, i to ovdje mi se ide. Dobre. dešavali. To nije. za profesora Mari pozdrav profesora Fisovi iz Ukrajini. I ovdje nam piše To tako. me pozdravlja. Isto Samanta. Još mi padne čovjek Kijev pozdravlja. Isto Samanta pozdravaci kao Zelenski. Samanto, sekujem. I ovdje nađe. Ide sredinom ulice, ide kolo polovke uličke. Preto. Ide poštret ulički ogen. Evo, odbit. Dobre. Znova Samanta Rac. Popaljeni fan ide kolo polovke ulički u Behanjini. Vatreni fan ide sredinom ulice u žurbi. Originalni U žurbi. Vatreni fan ide sredinom ulice u žurbi. Blaženko. Jak preloženo? U Behanjini. U Behanjini. Ja ci poručoška mani si napišem. Dobro, jak je to top secret teraz, всяко питanje. Čekaj. Ako povezamo je u tanji. Nije treba. Nije važno, nije treba je Modnice. Dobre, jasno. Dobre. Jeste tu pripovedati. Hej, se udojice do kafe. Znači, dobre. Odvitujte mi na toto vyrečenje i ideme dalje. Razumijem všetko. Razumijem všetko. Dobre, ideme Ja ne dalje. razumijem. Slavko Savo
Slavko nas pak... Slavko Savo ще пита o terminu Bujača dolina, strače gnizdo. A bujači teraz može biti ptiči. Hej, Hej. tak. Nie bujacov. Hej. To demokratski i demokratični. Bujacov i bujači, strakovo i strače gnizdo, strače to rezdabe na strakovo gnizdo. A strače to je ptiča. I strače Znači Bujača dolina ostava, to Ničem nie możemy. Svejku Nie Buku, Bujatovac. a strače gnizdo ide z malo. To znači malo. Normalno. Straži noški. Znači tu važi, može To se sam što dodati Slavko o sugeruje, ďakujem jazičnim Slavkovi se voli. zjavenju i otovanju, ktoré trvalo do 15. 16. віку історії. Добре. І toto, co затримане остало, co так і буяча. Ми треба да виправляме, преправляме буяча, хто je зажило, ima Так. традицію Складно. і оправдане язично. На буяцова. Možeš A my by Bujakova to povedzme. vás nemohli by teraz. A? Nemohli by Jedno Bujakova, bude Bujakova ratica tam socijalna. Bujakova bude, jak je tu medvedzova pazura. Ali medveđa usluha bude medveđa. Jakže bujači tanec budeme tancovali. Jak? Bujači tanec je, dobre, že? Bujači tanec, točno, dobre vada, bujači tanec, Ale vecka znači, že my môžeme pojotovac i dalej. Utime, že proces prestal zo 16. віком. Як на Карпатах був, tu u Vojvodini nie był. Не знам дали, мам ту Јовгена, не знам чи нам сугеруе, чи то же швижейше му, озда предпоставям že bude, але уж сме одлучали, že bude šviše. І допущене, хто се напише. Ну може, гей, бо ще не може. Бо розбивання Ево. трьох консонантів вимага обов'язний склад «ей», а два не вимага. І не Znači- потреби за Znači u našej chvíli vecka u prognozitelji Više. швидше. Швидше. То презерується як Так, швидше. так. Evo mam tu jeszcze jednu variantu u Vjazi Prezvijskog, že pisnja Ahneti Timkovej, a pisnja avtorki Ahneti Timkovej. Добре. Добре. Među inšim, evo, Aplauz. zekujem. Хто то говорив? Samanta. Samanta, hej, idem že sla. Evo, za te razvecenje máme také. Za što tika... iz medalje. Dok ideme dalje, mislim kada hodime Na tablici. tužba za uvredu časti i imena. A nije problem to, ne? Za Užičko. uvredu česti imena. Dobre. Dobre. Na ime te tužbe U menu nego U na menu. menu. Ні, у мене то друге, Hej, а то на мене. Tu na mene. Znači tu bude na Hej, ja nije dobro na na meno tej tužbe. Ej. Hej, Pomiriteljski, umiriteljni. pomiriteljni. Skladace še? Dobre. Obljuba. Mace deke predkladanje. Ja mam tu jedno, co Helenka predložila. Tu hibi kontekst. Решта облюба ма jedno традиційне значення, яке позитивне і подрозуміє обочкування. Ма новше, яке подрозуміє силування і другі неприємності за окреме за женський род, але патія і хлопці весь знали жені силовати. Takže tu za toto облюба у тим другим значенню, to перше викопало, вимарло, tu możemy dešedovati dva-tri stvari, že či nam to bude obeščesenje, silovanje, zvodzenje, navodzenje, bo znovu še vracame dalje, či budeme zvodnik, zvodzovač za to, ktorý omožljuje, keď je neki tim, da omožljuje obljubu, to do široki, znači hibi kontekst. I ne znam či možeme odrediti jedan termin za toto, dobro kontekstualno treba. A same obljuba, tiž možemo da še doći prevešnjemu pred Helenka predložila čescenje, povedz. Helenka predložila obezčesenje. To horvatski sposob. Preto, že toto perše značenje vimaro. To vykopalo. Vimaro, ali máme obljubeni, tam máme obljubene jedlo, obljubeni, Obljuba bude imati pozitivne značenje. Nam treba... Evo, tu Ali не семе позитивне значення. Ми семе toto prenijeti negativni. Evo, vecka maš obeščesenje. Ja za obeščesenje. Tak. A To su teže pozitivne maš
Obezčescenje. Obezčescenje. A prečitaš obezčescenje. To je prečitane, to znam više. Окремо користує так м'яко, А, ще, я і Боже, як Майже так то таке можемо Znači, складати. možemo zapravo чи obeščesenje, чи obeščestovanje. Ali znovu to pitanje vida. Повторювання. Аню, незадумуюцо. Nie zadumujące, no może. Nie zadumljiwe, aż może się zgubi. Ja mam 3, 4, 5. Може, складатися ще? може, попиш нам швидко. Добре. Дівчата, Hej. ніщо повторіться. Skladamy się, bo Kiedy mi sme nie składamy, mi powiemy. Добре, гнусна конфронтація. А бритка, барз бритка. так. І бридка je varijanta, a máme i drugi našo, poďme tu možno vyberať do našho skarbu. Máme i spomnutí paskudní, povedzme, pljugavi, Які? britki brudni, znači máme Pljugavi. letezu, možeme vybrať. Fora u tim, že srpski jazik bohati u tih zastrašujucih prikmetnikoh, da i gnusni, odvratni i tak dalje. I užasan i ne znam, mi tu máme strašne, prestrašne, krasne, prekrasne, mi nje máme. To bar zveljke, to tam bar spali, mi nje máme. I već tu bi, da su stvarno vybrazu našo sad, i tu bi mi bilo, da je budem britka brudna, co najobšćejši prikmetnik, tu bi za tu konfrontaciju hasnoval paskudne, evo pljugavi, eventualno, da su take bi prizrobi. To gnusne i neprekventne, take baš u sebi. I bi mi spekter prikmetnikov, bo keď zvedzeme jedna toti najprekvetnejších zo Skarpatov prinešených, već budeme hasnovať 4 prikmetníky i mi zakončili opisovanje. Belete stika nam jemdze bele, to je krasna literatura, ali bude njem Kostanikova literatura. Добре, це прикладаш. Paskudni pljugavi, da не bude njem britki brudni. Добре, добре, ушо. Bo bude to zaprljav i tam bude, tam bude. Ясно, ясно. Добре. А це ви думаєте, це треба на перші місце? To znova nije termin fahovi, to znova Dobro. beletristična, znači literaturna. За поетом treba prenijeti nijansi, gadosti, або красоти i oni, dajme im možljivost da bi Dobre. liberali za 4-5 varijantu. Nije Dobro. jedno, dva, co nas ograničuje tradicijni slovnik ruskog narodnog jezika. Добре. Vrckati? Маєте деяку дилему? To hlopi treba že bi zišli, šedli, da će budu viverskovači, budu poverskovači, či na versato hodići, verci sprihodući. Dobro. Ja baš tu mam lepe. Олі, ти докши зійдеш до склопави і тобі повеш, що... Ima, dam ću 4-5 varijante, ti vele za vercenje. А інша версія Суза. Верці з додатком, добре. Бучкуриш. І то вам не термін, бльохци. Točno, to je termin, i ja mu to objašnjim, to za slovnika, ali može i da je su drugi, nije tu može prenijeti do svog semantičnog polja mučkanina u jednom kontekstu, dakle može biti bljuvanina, dakle može biti kaša, dakle može biti đuveč, mišanjina. А може бути бучкуриш, Može biti bučku. Бучкуриш, Može добре. biti. Ja ću uzemem vas posle tam jednim turcizam, ne znam. Zostil či zostil? Mutil či... Зуще. A može i Ти tako. бучкуриш? Jer Turce naše čete napišemo da budu čeči. Не, таке, стовці буду, правда. Буду. Добре. Мусим teraz хоч зніма, нам та ще два рускіні рази, але не по мена, але думам мена, ktorі у ruskosti znača. Da še pita jedni že povedz mi saobraćaj, še piše za č, či saobraćaj. Najviše transport, da ne budemo dileme. Ej, baš. А ти чи так не говорить? А ке чи говори, я що транспорт. Серошки тест М і гігітела. А чому ці то? Ja ne znam co to Nije ništa. to važno, to isto to su bolo bešedovane za putoški, za hej. Znači, mi možemo teraz, co robeli u pastensu, da bi bilo seroložki. Nije. Od serologija, da serologijni, bo to Але tak, teraz jak napišeš, medicinska diagnostika serologija, da serologijni Але bude то test. тобі ГГ як напишеш? To ti znaš što skraceno? Не знаю. Dobro, biologijno, to znači od imuno i pravda na zdravlje. Globulin, znači G, i anticelota. Zato to IgG, da,
bi trebalo da bude nie IGG veľké, ale veľké I, bo tu počína jakieś skracovanie, ale nie. Serbskie, latinka? Nie, my ho musíme prispodobiť Znači, cieľom. Kirilka. Hej, tá treba I, veľké. da budemo všetko veľké, bo to zažem akronim. Hej. Tak, I od imuno, Dobre. G od globulin, čiže smo što Male. I anticelo A. Všetky tri veľké. Pravime jedno. Tak jak Gitumco piše. IGG. Jak Rem po Kirilu. Rem Kiril. A co to N? Co to tu treba? Ali, co? Ja mam N, coška A. Nije to permutovanje na. Test na IGG Ja, To v anticela. kontekstu. Nie, to tak bolo viračno tak neviklo. To ti Aha, prežali dobro. za Dobre, znači serologini, serologini. IGG za skrilku Ej. šitsko Ali veljke. na. Vezali. Pač, Serolog test I na. test na IGG anticelo. Tak. Dobre. Dobre. Znači G nije H. Bo tu se robi o G, keď opatrite všetky anglijski slovudze G i latinski tiš, tak, bo to koreň latinske, a keď bude u anglijskim latinskim H, vecka to bude globulin, a tu bude G globulin. A nie anglijski, co ešte vše je zrelikti, zo spasnesu, zo červenog času. Dobre. Английский. Anglija i anglijski. I Anglijec. Ideme tam, kad dalje. pišeš Neprihvatljivo. To ж було, не? Неприлаплjivo i evo neprilapljujuco. Neprihvatljivo, hej. Može i neprilapljivo. Ja думам, pisalo, dalje se iduće slovo, neprihvatljivo je še skladan se še i vikro. Hej, A i pretpostavljam. neprilapljivo. Чи neprilapljivi, чи neprilapljujuci. Meni je obidva. Ja думам, že tam sam to nije bila sudinica, ali sudnica думам, že bilo. Sudnica u Sudinica u smislu ženski sudija. Bo sudija, jak se sudnica bude? Судниця. Sudnica, jak sala. Судниця. Znači, či seme rodovu perspektivu, bo sudija dvorodova. Hej. Dvorodovi imenom. Takže bi trebalo tu pravi Evo tu u parlamentu máme u vladu domáce ženy. I chlopina je nastradali. Ha tak, tak vam i treba, kad se taki kad se da. Sami se srne. Pržnica. Znači, že nie sala za sudzenje, ali sudnica. Sudnica. Dobre. Potrebi za opisne sobie sva obožavati. Dobre. Powiedz mi tak, chcecie najpierw niemiecka? Nie, to nie, ajde, robimo. Ajde, rob. Co mam jeszcze jeden? Liška pržnica, co bi to bilo? Tu ja ne znam, čiš duma na njemom kontekstu. Ja dao prilačenje stvari, a ona tu minjava. Pražanja kafi. Znači, ne znam, ja dumam, že nie duma na pražinku hljeba, a nie duma na pražaljnju. Na pražanja Tako, kafa. kad kafe za pražanja, A već po sebi sprišavali pržionica, kjedo ja znam. A Nije po hrvatski pržnica. pržiona. ja ne znam na to To področje. je normalno. Але за місце, за що пражі кафа, та по Pražanja. Ali ona še nie praži, ona še peče. А Сербію пражі. To je dobra slova, čekaj. To dobro, hej, odlično. Sigurno? Pečeš. To, Patrik, da kiedy jazyk napravi hrišku, znači je narodna etimologija činje, tak i zeme kolo licemerni. Hipokrizija abo licemerstvo. Tu bi njime trebali tvoje licemerstvo. Každa ima dva lica. Lička. Každa ima dva lička. Ali tvari pitanje či mame. Da i tu bi trebalo da bude Tvaromerstvo. tvaromerstvo. Nie dumaj. Nie, ja nie dumam to, ali si odvitujem, znači nie musimy baš bukvalno, že na iste keče peče kafa, že musimy na pečanja, ali i zeme na pražanja. Tako i povem, že. Ali to sve i u sebi tako Palinka napravi. što peče. A i u sebu še peče, nje? А палінка, кафа, може бути спеціально. Peku kafu u pržionicu. Ja? Serbi, oni Ajde, jedno po peku jedno, da se ne kafu u razumijem. pržionicu. Dobre, i mi budeme pečić kafu u pražanju. No tak, toto se poveže, njemu budeme dvo ličnjaki Že mi budeme i pražiť kafu. i dvo paranji. Znaš, bez ohľadu, že Serbi peku. No, ale pač, palinočku nie variš, ali pečeš, a palinka še u stvari vari. A hej, Rozumaj, Pecu. točno. nie pečeše, ali še vari u, jak se to E, povoli? a Kazanu i ide do Točno.
Точно. И то е народна етимология на Знаеш колко правилно е преведено. само казан, казан? Kazan Ні. bi, Ні. ako- Казан. Ні. A ja bi povedala kazan, hoć kazanje u crkvi, ali ako nie pomišaš je u kontekstu. Bar ska verovnać. Значи, будeme так, že budeme pečiť kafu A u pražić budeme u Pražić. У пражанні будемо і печити правильно. A gdje I sad piti. mi nie budeme Nie, nie. pečić? Serbina i peku. Dobra, i pražanje. mi budeme Mi pražiť. budeme pražić. Pražiť kafu І u буде лицемерний далі, не буде тваромерний. pražaljni. Чи pražaljenji? Pražaljni. Tako, hej. Ili Так. Dalje? Ideme dalje. Pražaljenja, hej, pražaljenja. Udopilova можете се да предарнеме? Nije pideše nam rok. Keď vám bilo, vi povedate, keď da prestanemo, bar, ven vam više dosta. Poveme. Takže keď se možeme pretarnut. Kaže smo Doktor okej. Šimc. Dugo to već piše. A evo, ja tu mala žena doma i kako ona haži na pol treći, takže ište da pozajte. Dobre. Tržnica. To pijac. Pijac. Ali može Može- biti predavanja. А не може бути пияцова сала. Хала. Zavarti pijac. Заварти, па добро, не знам, али се може, не може би тоа тераз не знам, како заварти пијац. A pijac sa već užu vidi, že čitati, že je taki Kontekst. Вода се завиши за тексто, že o čem će robi. Hej, Či će robi o tako. predavanji, či će robi o... Има ми контекст, že znate što Так. znači. Има на цали пијац, чи ще дума на плац, Так. на халу, не, A tržni centar? трговински центар. Trgovinski centar. Targovinski, Targovinski tak centar. se targuje. A hej. nie targovišni. Jaki? Mnie nie zawadza. Jak są ja nie zakrypki nie zawadza i targowiszny nie zawadza. Bo Ale budem targovišni- targovinski všepisac, a nie vypravim i ne vjerujem nikomu kad napišeš Ajde, targovinski. ajde i to da razrišime. Не Targovišni. ти ви розрішова. Язик допущує і jedno і друге. А ти преферуєш, хто тебе Zo розрішує. šč, targovišni, Не треба да targovišni. Bilo, zato že imaš mižu trgovinski centar, a imaš tržišni centar. Так. I Ти тržний. ж така семантична розлика I по тому. tržni. Jes, jes. По тому, я за мій купець дасть мені Tako teraz su aktualne tržni Я можу centri. і second hand дом, мені то Tržni не значить. centar promenada, Удобний tržni розлика. centar Big, tržni centar Mercator. Ali po našim... Modni, Але Znaczy, це bo to- тарговінське або тарговіщини. Hej. У čem розлика? Nie, ja się Da. pitam. Ono mam izgleda targovišni, že nie vidim. Я не vidim. Za mene to milje. Češke u targovišće, Ні. ali je češkovi povest. Češko i Ale povijek. nie, znacie co, treba da še... Ali jak termin zohabne, bo to ti išća i iska mame očkelje, to tako Ej, znamo, ej. ostazi toto, jak, A to bude vše zabuna. Joj. Dobre. ne zabune, bo isti Što? znate, isti znate. Targovišni i targovinski su Ні, vreme. ні, супро. Targovinski nabor, Vi bi tekci to važno. Od możliwości od lepezi vi bi vybrać jeden, który chce nahnać wszystko ruską populację, całą nacjonalną menšinu, żeby tak nie może tak. Kiedy jazyk to dopuszczuje i tak i tak. A my możemy preferować, że to my budeme u naszych mediach, albo ja studentom... Toto ja sem, toto mi A važno. ti tako znaš to stilistično, nie treba. Nie čujem. Ja bih znati potim, že pravi stvari moram prema slovama. Idemo dalje. Znači, Noši je izvarel. Jak? Noši je izvarel. Baš je ceš. Hej, dobro. mi okrenemo se razdujem. Dobre, nije važno. Nepromišljeno. Nie rozumiem. Nie rozumiem, Nie dobra. rozumiem i ani ništa nie može. Nie rozumiem, to už badaku stari ali može li to? Udovoljiti. Teraz znovo kontekst treba. Zrobić s Podzej, početka. pravi sam se Hej, da mi ideme na zadovoljiti i zadovoljovati i dovoljovati. Dobre. Dobre. Znači, dva je varijante. Pompezno kavadahajski sedeti. To turcizm to vešedovali. To turcizm to vešedovali, jak za prve kad spomnože, to turcizm to kada ne znam da. Znači tu pitanje, že či kabadahija zatrmujeme, či ne. Możemy, a nie musimy. Nie może to, że Nie możemy, musimy, nie że to nie termin. Znači to stvar Możemy- poradi. Możemy herno rozbujdošeno šedit, a možemo i kabadahiju. U našej A rozbuj duše. u našem mentalnom sklopu, Rusnaca, nije kabadahija, mi to ne znamo. U Serbom, hej, mi to srpski tekst máme Mi i nemáme mi nemáme kabadahiju. Tak. Máme da jednog znati, ali nam to ne znači to znači Serbom. Isto tako asocira na 5 viki, 4 viki pod tim, to nije naš miljen. I nam bi trebalo kabadahiju skloniti, ali jak i burek, co vošao tata. Čičeva, pčiči. Čičeva, Stvar, pičera, aj, piči i tak dalje. jest, Što to tu stvar, stigne?
Як турцизmu bude kabada. Добре, айде, Мишо, Ali u прецени tim ме, јас kontekstu кажа ја. izme tak, jak Helenka говорила, tu može opisati. Sekajme da za njemu Разумем, дам за njemu шиме. Da za njemu šime. Tu baš Znači- ništa nije dava, nije zbohacuje nam. Так, слагам се с тоа. Значи, хербно ја го розбујдоше едно шеци. Складачеше? Pa nije znam to pompezno hibi. Добре. To pompezno. Dobre, Никога питам да се чисти други. ушкет, но. Dobro, znam, Ali ali dodame tam že ali Turci pompezno to zapovedne. internacionalizam, ktorý je naš. Добре. To ste se, ja osem. Не дипломатско спрдање. Sprdanje to problem. Hej. Bo sprdati se sa nekim, to nije sperdače po našim, a Točno, je slučajno. točno. Так. To nije jednako, nije znači. Видрижњовач. Višmejovače. Hej, to je naša poveda i dom, že i teraz treba da bi u to veliki nje u tome. Значи, вишмејување. Hej. A ovo vidržnjevanje, znači nije Може и odbređuje. витрижњевање? Apsolutno. Nije, to je ruganje. Hej, A ругање. tak, baš ruganje. Baš ruganje. Evo, trimajme vidržnjevanje za ruganje, a za to Так, ne bude. спадим се. Da se Sapunica. uveze ismejovanje, ismejovanje. Вишмејување, hej. Сапуница, як думаце, že би to mohlo preložiti? Ja ne patrim, Vico Patrice, Ket Patrice povece. Midljina. Hej. To moj prioritet. Midljina. Co mižo? Prioritet. To moj prioritet Midlina. Od soap stvari, to znova anglicizm, ktorý pohodzi od soap opera. Hej. I već servi od soap opera, znači je sapunska opera, već napravili da bude sapunica. I već treći kročaj nam prišlo take, i mi teraz, či budzeme Midlova opera, pa idemo do ovoga, či budze Midljenina, a Midlina coška co máme. I znovu pokriva toto, že to coška je kaši, a nije opera prava, to coška co je Midlo, jak je ta moha spomnuta, coška co nije prave, za da ko to prave. Za mi je to isto, ja kaši Midlina, i toto Midlina mi pokriva šitski značenja co ih ja vidim. Zato že znaš po srpski, a tvoja baba bi nje znala, keby žinaka bi bula Ljumulova. Baba nje pa trebala, ja kažem, ani jednu od Kasandre pa nadalje. A ona bi povedala, že tato taki nič pod Na to tako. A može bude sve pačelo. Ja znam, že starši Rusnaci, ta i polurusnaci i Patra. Neke take povezne Ti emisije. obožavaju. Ali u tim smislu to taki nič po njim. Nič po njim nije Midlina, to se razvide i pošli. Podozrivого kvalitetu. Hej, tako. Nije kvalitetne, abo tako da. Tu varijanti za opisovanje. Ako je termin seme naći za toto, bez Midlina, jedini i najljepši. A nie może to ta telenovela. A to za telenovela. To telenovela to žanr. Jak su novela, to televizijna novela, tamo je televizijna novela. Minja može biti Tako će to lavori u lavabo, a To isto je ljudi šabar za to, že direktno, ali nije seme direktno za direktno, ali seme naživo. Takže telenovela to žanr. Што нам пише? To nie takie. To nie takie. Samanti, ktorá píše, že tržnica to od slova trg, ali u nas slovo trg ne postoji, ali plošća to celkom druge. Ne možeme ploštenica, plaštenica, to nema vjaznosti. Ne možemo. Ali to nema Keď udzeme do vjaznosti, etimologiji i keď udzeme do Hodin krašno. 20 viki nazad, to bilo da hedi tako bilo. Kaže, znači nijak ne može biti tržnica, Fine, ali trgovište, fini, nego še značilo trgovište što krasno. A nešto kada komu povete, že jaki je fini, već to ma negativni predznak. Takže istorija jedno prihodonosi konteksti pravi, a 21. vik prinoši novi značenja. Takže najsamanta prebači, ali toto ostava u prešlosti. U pluskvam perfektu. Promašeno groteskno. i to ci nije. Premašeno groteskno. Dom. Ja to ne znam. Co, premahnuto, A nespravedljivo. nie premašeno, premahnuto, nie vidio sam. Abo nie potrafeno, eventualno nie premahnuto. Premahnuto. Posebno to su nie pada. Podaci šta? Dobre. Doživjeti krah. Znova krah dupuješ, došli Dobre, krah. dobre. Jaho za zatrimovanje, a vi gledajte fijasko i jednu Co tu piše? Politikološkinja. To isto bilo na jednom slajdu raz i ja se zakladam, že Bi bilo inja? nije da bude co servi pravia rozliku i hriša po mojim, ani 98% menovnikov ženskog rodu i u srpskim jeziku nie pravia še od prikmetnika. A teraz počali praviti ostatnjih 15 roki, jak je to prebačujem, še mi co prežali, izvinjavam se, ta pravia od politikološki, pedagoški, tam mali pedagoškinja, psihološkinja i tak dalje. Mi to ne treba, ne šumeme sve dopuštiti,
my musimy praviť od menovnika, jak chceš praviť tradicionalno, tada bude politikolog, jak co ti ljubiš, jak može politikolog, ali praviť si ponúknuť s našim auditoriumom politikologa alebo politikologinja, a nie politikologinjica. To je ekvivalent za politikološkinja. Co hovorite vi? Politikologinja, znači... Či nie politikologa, psihologa, ale zo znanja. Možljive jedno i drugo, mi možemo prehlasiti to jedno do što naša pača. Pravda, Nie, mi máme gazdinja i prirodnejše. Politikologinja, povedzme, to je pedagoga, gdje to nigde ne bilo. Ti, Veroniko, co hovoriš? Ja zuz Inja na koncu. Inja, znači, kjed, mace, pedagoga, psihologa, znači, bude... Inja, či bude studentka. Ja volim studentka. Volim formu studentska. A studentkinja mi tako too much, prenasahnute. Nie treba mi sklad dva veci. Ali nije Ali čak to. ako što već je sklada zosti. A ne treba da se šit unifikuje, što bi ti sela da se unifikuje. Nie možeš unifikovati fraze isti, nie možeš. A ti proboj, ti lupni, jak Stalin. Ja tu nie možem. Sem da bude, že... Mi možeme poveže. Perši slučaj nam zakladane šešitki, že bi smeha snovali do inja. Dobre. Ali nie možem odbiti za kog je poje politikologa, psihologa i tako dalje. Dobre, ale mnie ważne, jak ja budem pisać u Ti možeme šitki i psiholog Varela. I to možeme. Mamy možljivost jazik nam dava 3 možljivosti. Eci, peci, peci. Vybirajme. Čuli se. Profesora I Pejsa. možete da stanovisko, jak i ti seš, a i Helenka znam, že Ale ja glasajme, že či sece, že se god še zjavi u každem kontekstu. Ljem inja. Bo to u tej date istorijne hviki na tomu vibranomu narodu, alebo tej populaciji, vekšinski bilo 7+2 prehlasane da bude inja. Prehlasat možete, ali to jazik dopuštuje i inja i a. I bez jedno i drugo. Ja šeljem skladam, odnosno še zakladam, že bi mi u ruskih redakcijo mali holimkeljo teljo vjernačeni pravopis. To primješa, Znači, to to bi važne. Ike bude... To bi važne. A to u bešedi, to je bude kao snova slova. Nije to jedno i pravopisno dobre, i semantično dobre. Dobre skladam To je še. dva Ali oni pišu menoviti, koji dopuštuje naš Neće bi štuju. sufiksni sistem. Jak ga pomnim? Dobre. Ideme dalje. Ideme, znači... To nije Znači, angliski može- požičak. Plus inje. I tak i tak. Preferujice Prostačko inja, veđanje. bo spram gazdinja da to bude analogija, która nas vozi. Aha. Ale to vas vozi do drugih slučajev, za nie baš tak pachnie, jak to za studentkinja. Mnie to studentkinja nie taki, ja vše studentka poviem. Ja poviem. I tu poviem, mne bližše politikologa. Nie bližše. Pijanistkinja u še. Že Helenka mi ostatnjim pismom pisala, že a co budeme za akademci, akademskih raždanja. Co budeme za akademik, tak je žena akademik. Nije bi to osobe, bo sam može tu poviem. Znači, akademika. Probudj se akademikinja. Probudj se možemo zažije. Kje smo šli prešli raz Svenka Savić, Za popskim rodu i zdravo. Svenka Savić, pozor, popske te šliše. Svenka Savić, ona profesorka emerita. I tak se potpisuje, prof emerita. Nie emeritkinja bude u nas po mojim, ali bude profesorka emerita. Ja kad budem raz, daj Bože zdravlje, profesor emeritus, do 105 roku robic, bo njesam do penziji, moja supruga pošla do penziji, ta teraz uživa, ja njesam uživac. I to znači emeritus, emerita, akademik, akademika, pedagog, pedagoga, zastupena rodova perspektiva, pedagoginja može nie bliższe, a kiedy wam prisutni bliższe, inja, wybrać inja. Ale nieszmy prawopis oni możliwe obydwa warianty, jak to izm, socjalizm, nie widzę potrzeby czemu. Możemy się przegłosować i to sostaw, tak będzie, ja najdem drugi sostaw, który przeglasa tak jak ja chcę. Możemy przegłosować, to nie parlament. On je pravopis stvar dogovarki. A dogovarki, kaže dogovarme, že puštme obidva, bo sto obidva ja Nešto to že prehlasovanje i to. Ale vi ste se dotična prešedujuca. Nie, ja bih htjela im da še vyjednaču termini, ako budeme še Ali vi jednačuješ i bo za šitski taki podobni termin. Ale oni ne možu kaznovati jednom i budeme druge, a radite To treće. kad napišeš u pravopisu ti, kad napišeš, že tam a zeše dotika ženski rod od hlopog na log, g, tam može i g, a perše, najčastejše, najtradicionalnejše, na inja druge možljive i eventualno trece. Kad da to napiše tak, mi, lektore, nie trebali bizme
Совість треба, żeby nam nie była tak. To puszczamy, bo może. I nikt to nie będzie ukwiljeni i każdy będzie rozumieć. Co vi domacate? Toto povedzme zakončenje z loga, si veljera se priveze do pomiljki u kontekstu. Mnie nie. Koło privezenia, mnie nigdy nie privedlo i ще не prikla. Počitovanog čitača, povedzme, že tam... To nie może być. Čitače. Nie. Povedzme, toto log politikologa, naš, a... Nie privedlo. Znači, politikolog i hlop i žena, politikologa ljem žena i politikologinja ljem žena. Dobre, ali z ukosih pripadkov si napravi. Nie, to napravi, ja to sam paradigma. Nie możemy napraviti. Dobra, Kiedyś politikologinja, od politikologinji. Od politikologiji. Wszystko ide normalno, jak to ide gramatika Ramačova 127 bok. Dobro, ali ми ще договорили, що будемо векшина основати. Vi vekšina prehlasali nje nešto. Male slovo, prosočko vređanje. To ti nije termin. Nije termin, dobro. Prostatske uredovanje. Uredovanje, samohrani roditelj. Tu je veći problemi i to termin. Znači, tu veći problemi i to kad proširime spektar. Znači, ja bih to ovako široki plan. Nie wiem, da se zatrymamy na samohranim roditeljom, ali ideme dalje na samohranu, znači na menovnik, tako ideme na hraniteljska porodica, hraniteljska, tak će bude u slovniku jest i karmitelj, povedzme, našo bi bilo karmic. Za mnie to jakoś oborsko-hljivske, ali nie budem kolo toho bešedovac, bo znova da ko ukviljenje je bude prostacke uvredzovanje. I malo sam zaskio tužbi, taj ne treba još jedno. No jak bez bude to samohrani? Jak teraz? Samohrani, bo on nie wiem, że karmi to do dziecka. Ali i ohranjuje. Ali ohranjuje. Točno. Angel hranitelj. Evo, vidi od domnje, ali to nije piše. rodič. To sam htjela povedati, nije rodište. Znači, To prezviš. samohrani roditelj. Tak. Odlično, bravo. Roditelj, evo, uzme rišeli. Smuvati devojku. Ali to vam termin. To je termin, to znaš žargon. Teraz ja mam tu znova veci tako. Zvirđic, zašaljic, zvezd rozuma, zavest, obmanut, omamunjic, odrobić, upecac, natahnuc, zmuvač, zbarić, všetko to zeznus, zajeprknuc. Upecac. I upecac, i bez r, i bez r. Znaš što ga pecao doma? Žargon! Mižu to nije Veljo šviče, veljo širše, jak to... Ti pojdeš lapat z ribi, a mi budeme razlišati. Ja ne ljubim lapat, Kad zveš, ja šem sem vraciti na tu hraniteljsku familiju. To veći stvar, ozbiljno. To teraz. I to Kad dobro zveš nekako. to samo hraniteljitelj, ta už ne razlišimo i to, že hraniteljska porodica. Hraniteljska. Hraniteljska. Angel hranitelj. Hraniteljska. Ohranjuje, njenjem karmi. Dobre. A toto karmitelj, to stoji u slovniku jak alternacija, stoji jak pravni termin, znaš date, pravni termin. Njema bude pravni termin. Apsolutno oškatiranje. Višmarno. Opatri karmitelj. Znači hraniteljska, dobre. To stvari, to može za srpsko-rusko. Dobro, opatri mi to. Ulagači, ukladače, ne ukladatelje. Ukladače, ništa njemu. Dobre. Saslušan, vysluchani, Ako bi pitane. vypitaný. Tak A vysluchaný. to už teraz dilema. A keď bude ispitan, to bude vypitané. A keď saslušan, vysluchaný. Zažno vysluchaný, peša. Dobre, to treba Ali u naglašiti. kontekstu da jedni moglo bi povedati da bude... Vysluchani або vypitaný завише od Dobro, že konteksta. policija se urjadovo, Tak. već treba že bilo vysluchaný. Dobre. A vypitaný na ispitu. Pa dobro, to drugo, to je ispita. Dobre. Saslušan. Ja? Nije problem. Da, to- Ispitan to vypitan. Nie problem. Vypitanje, ona не вислухує, але vypituje. Saslušan. Saslušan znači vysluchani. Ali to tak...
Zato imamo i vypitanje, imamo kolotožno u daljnjem kontekstu, ali je seme termin Znači, za vypitanje da je ljubovdan raz. Jak sudski tolmač, Vysluchanie. može často srednje do s tim, že policija Ispitati pitanje. Не, не Saslušava. Student Saslušava da Saslušava znači Policija vypituje, a ne vysluchuje. A bez kada Вислуховаць и то каже, ја вислухувам ќе се преповедам. je prisluhuje ili prisluhuje. Vypituje, co to porobe. A to kad A ne ispituje. vysluchuje, co... Ali tak, ti sebi napravili i za pečenje kafe, isto tam, za pražanje. Ajde da to raščistimo, molim Ti vas. daj, Roši. Policija vypituje. Saslušava. 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 A Je to, termin. koho vypitovali, Ali on že to bol fakt, že to vysluchaný. fakt, že to vypitali Je? termin. Ja gledam termin. Koho vypituje, bol vysluchaný. Tak. A ja On policija certo ne diju, vysluhuje. bo policija vypituje. To je definovanje konjaca termina. Mi gledame termin. A Je to obvinjen- definovanje, že to u stvari A semantično obvinjeni bol Vypitovani. vysluchaný. Vypitovani, vysluchani. Ajde. Policijni termin Zaviše sasluša. od konteksta. No. A že to snage na No, kosti. jak? Vypitali Ešte raz neviem. A dobro, oni mu postavljali No pitanje. co, vi potom- pitali? A on ide zapisovali za Vysluchali. vysluchali. Gon- Tak. Za saslušan i za vysluchani, za... Sad se kaže, že vypitani, vysluchani na obidva termini, hej? Nie. Nie. Pravi se Bože, to nie. Nie. Za saslušan vysluchani, a za ispitan vypitan. Vypitan. Ili ispito, na ispitu ili Значи веќе саслушам и вислухам. vysluchani. U policiji. Hej. Tak. Hej. Tako. Idem tam. Nego na sudu. Hajde Nego na sudu, Hajde hej. to što policijno u glavnom terminu. Ej, dobre. U supu. Dobre? Zgroziti se. Helenko, da si se da to? Soblazn. Može biti eventualno. Vysluchac, povedzme, to máme, že saslušati to pod jeden. To je to. Dobre, već ste dobre. Tak jak se na... Tak. Ali vi Recimo- vysluchali ih bešedu, prislušno je njihov razgovor. To už prisluchovac, to už. To je njihov. Hej, dobre. Не вислухувам. Dobre, znači rішили smo Hej, već. ne vysluchuje. Dobre. U vjazi s tim zgroziti se. Znači, u sam što že sebi imaju i grozni, i užasni, i novi teraz horor prihod. Znači, oni imaju veljo to. I mi grozu njemame, grozomorni i podobno. I mi musíme tu, povedzme, našo, tu ide to barše zljeknut, prestrašiće, stresše, da kedi to u drugim kontekstu ide počustovati zgadzenje, odvratno, Obridlost. odbril, ali je to znova literaturni, beletristični termin, slovo, a nije termin. Razumim. Ma da to neke predkladanje? A to te vidim jedna gledala. Daj se jedna ili zadovoljno. Соблазниш. Соблазни собрати інше. Ja? То Добре, соблазнити то інше. Наперед. Соблазень не може. То баш церковний термін, і то ще значить соблазень, що соблазні там зецько і на себе камінь, коло то нещо це доводи. То точно ма біблійне значення. Блазни. А блазни, то я блазни. Ой, мислим, думам, як да повем, блазни, то блесави, то шален, хибни, дури. Ajde k tomu neke Думам, predkladanje. што тут згрозити сама веќе Veze. везе Veze. значења и че едно значење ми у руским за него не можеме дати. Ali zavišno. Завише od teksta, tu ponuknuti 3-4. Evo ja imam predkladanje od Helenki, že počustova zgadzenje i obridlost. To, počustva zgadzenje, to su za obridlost, to mi je obridnost, to mi barže jake Nie počustovati. poružniti. Počustova zgadzenje. A Obridlost. dobro, evo malo odvratnost, povedzme jak tako. Ta su mi hibi odvratni, bo njima meni to, njima meni grozni, njima meni užasni, taj užasni, kad smo njeme takto užasnuće, povedzme da... Ne znam. Vi imate neke predkladanje? Cipčapo. Sonjo. Pa nie znam. To może znaczyć i zaprepastit się, to tak, to że ja znam. Pa, pedigi Samo može, zaviši. pedigi može. U dajem kontekstu može, znači, imame kontekst, i cagnute s konteksta. Dobrze. Streaming servis, co to među može? Že anglijske A, slovo? no, može biti. Ovo mi teraz... Glavni servis možeme. Jaki? Streaming. Dobro, muši prekodovanje trimači, oha bi me streaming, da mi verici na slovo. Видиме. Vidime. Bolje se vidjeti. Znači, streaming vam okremna fajta prikazovanja. To co čeče non stop. U ceku ide slika. Kiedy god šukavtace, vi u streamu, u ceku. Aj. I to možeme mi prekladati, ja tu mam jednu variaciju, po ruskoj duže, servis za ukazovanje podijel u ceku. Jak je ti prave cekli, išli, prave še slučovali, happening prave.
Ale najlepšie думам, že už mladí ljevka snuje, že streaming, na streamingu bolo toto, dom, že i u TV redakciji máte konkrétno streaming. Takže máte scrolling, máte tak. Može, u maku. Daj našim ljudom. Evo, ja predkladam u ceku, a Ja bih za tvrdim... mozaik dacu, zato že teraz był exit streaming, či ja... Streamingu. To što znači streaming? To što znači, že mi ne znamo, abo vi ne znate, Ja abo ne ja znam. ne znam, ja... Mi chcemy, że naj to moja mać rozumie. Ja. Moja Bez u razume, ceku, ali ja i to povedzeš u Znači, ceku. Dobre, не povedz. može, ali bi kasnovac obidva te Znači, radili. Ja bi jedno i drugo bez daje, učice, že opis. da znam nešto. Servis, babo moja mila, kjer ti ukapčaš televizor, kad ide prave čuješ, Takie jak na żywo. Rovno ide. Mižu, ali nije, možete to je znati. jedno na živo. jednim Ti kad slovom, ukažeš, nego že- znova mi povedz. Nije toliko im velja. Streaming. Nije streaming za ljudi, Streaming. koji budu rušitsko razumjeti. Koji znaju po angliski. Rovno ide. Rovno što ukazuje. Rovno ukazujući. Rovno šorujući, dom, ja kažem. Ja bih tu Ali- pokušala, može biti bez pretaranja. Ali teraz še nachodzimy na tym, co Zahod, co chorwacka leksykologija robi non stop. Mi sebe troška, vi ste, ja ne znam, da mi je to streaming, ja znam to što je streaming. Mi nie Ale chcemy ja nie streaming. znam. Ja nie chcem to. No A nie. daj mi varijantu jedno i drugo. Ali nie chcę vam dati, preto že ja mam svoje rješenje. Dobre, to bude za mlačih, a daj teraz za starših. Servis u ceku, abo istočasova usluga. Joj. Istočasova. Za istočasno to vrijeme. Paralelno, znači to su co viš, kjer si ukazuje prikazovanje z hramu Božo, isti spomenuti tu Mižo Hološnjaji, i to na streamingu. To prave ti vidiš jak ide. Direkt baš To direktno, ja ti posle, to možeš znova patrit, staviti ho patriš jak direktno, nie direktnije. I u streamingu. Nie rozumiem. odloženo. Odloženo. A to odložene, šta tak povedz Mižu? Že to je odložene Navi dobro, pokojenje. pa, znaš dobro. No, čuli ste? To nam Ali se odloženje inše bubovi, to mušite sami ukapčati, Znam tam što kad god ide. pođete na dotični link, vi u ceku. To Vi ste u kažu. ceku ukazovanja. I možete vratiti napred za... Odložene patrenie u ceku. Tako, dobro, naravno. To bi moglo u to, co ja mam biti, ali ne znam ani ja. Sam je to streaming Dobre. i... Dobre. Dobre, Stream kto jak to- się znajdzie, ale streaming nie będziemy kasować. Odložene patrenie u ceku. Kto jak się znajdzie, ale streaming nie będziemy kasować. Dobre, spremio bude za mladih, ali dobre, ljudi mušu to Już mi to opisno već už vidu, máme to jedno To je samo slovo. stop. I tu Ali jedina dobre, naša- Mižu, možeme Nie, ja protokolovati bih pismo, ja ne sam- možeme tam da Nije budemo termin, je stavljeni. termin. Znači to streaming, to tak. Jak Ej, to... ale my jak mediji, keď máme svoju ciljnu grupu, već kad musiš znati komu se to Da. ukazuje. Isto streaming. Dobre, ja še skladam, ali danas možemo se Nie budu. To je A nema pojma, nič mi ne znači. Ne To znam je htjela budeš sam mač, mi javiti, poslušati za ovo. okrugli stol, gdje povlace ocok, macerok Ні, ні, i... я їм сам пове, že kad mi znamo хто нам... Macero? Macero. Macerok, ja te inše Хто pojentujem. нам ciljna grupa, ne, хто nas sluha. Da već da kedi muž mame potrebu, prosto ljudom približiti to Ali- da se ne Ali povesti. to ti kad zešetuješ, znači intervjuerkaš. I već ti tolkuješ, že nješka su čase take, že škeće ukapčace ta lice, mili moje sluhače starših generacije od 27 godina više, že to take i to še To bi ova bilo streaming. No dobro, ali musimo im potolkovati znati. To si Dobro, je zašto? ze stranska Air Serbia, da ide se peše transliterovane, tolkuješ od zemlja. Kjer treba ešte tolkovanje opisne, već bude že to voslušna avionska linija, ktora še u Beogradze predala Atihadu, čijak še vola da ne. Dobre, znači dovorili smo že odloženje patrenja u ceku, a kto Ajde, je da to te- je svojim rodičom. Dobre, zato že ne čišće. Su mi mudrevi pomoći. Kladionica, máme slovo, ktoré še už zažilo, stavijalnja. Hej, Helenko? Ja, tako A ja nie skladam, znam ja. Ali Stavljamešenje. stavljameš i to jedino možljive, ali inšak všetci budu iz dokladnionice. Znam, ali mi musíme, mi ne znači. Znači, stavljanja to isto jak se je to kolo toho, gdje bilo zakriptije. A išli u rovni kockarnica. To rješenje, a že točno, že už dakto ulici u kladionica, to nije, znaš oni klaca tam i podobne i tak dalje. Mi preferujeme za kladionica stavljanja, predkladam. Dobre, pišete? A kockarnica sinonim i veljo širši. Jak ga to? Kockarnici či kockarnja?
Ali kockarnica to už druge slovo, to nije kladionica, to iše. Nie, čekaj, dobro je rekla. Ja to tako narucel, bo mi to nije bilo perše. Kockarnica, znači kladionica stavljalnja, a kockarnica kockarnja. Ali kici nije také bardzo ważne rozhraničiť sta polož pod kladionicu kockarnja. Bo kockanje to najširše poňace. To ti i loto i tam. Skoro se zrozumije, že se bilo stavljanje dok nešto... To će razumije. A stavljanje še potrasi. Dobre. Máme teretane. Zapisali ste sebe, dobro, Kockarnja. Kockarnja. I ja se vymenjam kockarnica na kockarnica. Za cahlivi servisa kockarnica. I kladionica. Na ica, ja. Teretana. Vi, Helenko, ste napisali že terhovanja, ali zažilo terhovnja, nažalj. A ja Zeška u slovniku našla i terhovežbaljnja. U rusko-srpskom. Nie znam. Ja zapisao sam se. našla. U rusko-srpskom. Terhovežbaljня to duhu je toho opisovanja. A skladam še isto smo dilemu. Думам, že mi ideme je slovo kladzeme do osnovi. Kad je učanja od učic. Kad je budovanje od budovac. Tak i tu nie treba, že by sme pravili terhovnik, ali ziban od terhi, tada bude terhovnjak, a u terhovnik neviem kod toho, ali se pože, zašto bi od terhovac, bo mi terhujeme celo, že by sme še fizično rozvili, takže od terhovanja, a nie terhovnja. Terhovanja, a to se ne dovezuje i na neko stavljanja, taj kockarnja. Znači, že je terhovnjak osnovala do teraz. I tako se to mali ali razumeš, že zašto nam je slovo osnova što pravime. Prostorija u ktorej se terhuje. Trapiš svoje celo. Fizično vyčerpuješ svoje celo. Nie, dakle, i... A keď tako uzela za terhovanje, znovu pište za eto streaming, že prostoriju mučime svoje celo, že bi sme mali članak figurati. Treba nam jedno slovo, znači terhovanje. Keď ja vešem za streaming, taš nije razumela, te razumiješ. A kako to ko? Svame radi. Teraz máme také. Ani budú Zdraví buď, Mišo. Zdraví buď. Martin Kraftin. Obdanište, ovoda, zabava, zahoronka, djecicka zahradka. Ovoda ili Irinka? Znam da je alergična, ali u keresture bude ljem ovoda. Zabava bude u kocure, zahoronka bude... Ne bude zabava. A co bude napisati u tekstu u pismu? Što to lupa? To je ovoda. Ovoda, mađari izvuče. A jak vi kasnujete? Miro, jak vi kasnujete u tim? Ja, se može biti djecicka zahradka. Predškolska ustanova. Ali nije obdanišće, hej? Nie. Nije obdanišće, znači to piše obdanišće, najveći tak ne piše. Dobro. Ja budem kasnovac ovoda ili ja ovoda. Ja kad mi ovoda, Njemu što švitko, to ozbiljni stvari. To termin, znači ovoda. Znači to njemu sprejediti što teraz treštame za termin. Ovoda. Teraz se treštame za termina. Dobro. I modljem, že bi sme znova preširili rakurs i vidiki. Máme obdanište. Máme u obdaništu, máme savodnjove prebuvanje, máme jašeljka, máme mladšu vospitno-obrazovnu grupu, máme srednju vospitno-obrazovnu grupu, máme staršu vospitnu grupu, jedno i to jedan, 3 do 3, 4, 4, 5. I máme eventualno poludnjove prebuvanje, to idem za prihtujucu grupu za preškolsku. To pohodí všetko od daycare z novodanijského, ta dňové prebuvanje za obdanište. Jak fakový termin prekladám? Za zabavište termin. Jak za obdanište prekladaš fakový? Dňové prebuvanje. Za obdanište to dňové prebuvanje bude? To daycare. Za zabavište. Nie znam kocurke, resor, što to vi dumali, ne znam što to horonka za horonka kasnuje, kad bilo to bude tako, to bude zeška počatok u Austro-Ugorskim monarhiji. Ti kasno. Znači, za zabavište predkladam ovoda, jak ponjace. Zabavište. Za zabavište. Dalje, a za jaslice jašeljka. To tri termini, što imaše stretame i často ih kasnujeme. I još jedno, vrtić. Vrtić bude zahradka.
Дзецинска заградка, значи има дзецински атрибут и нема заградка. Dobro, to u šore. Šitsko u šore. Ja to mali esej imam tu pol boka i to jednostavno tak. A čekajte, zato to obdanište, znači ti napisao že to njove prebuvanje. Dalje ще предко, няма проблем. To znači že to već nje voda, nje zabava, nje zahoronka, Дзецинска градка ши Варажица. Тоа што Варева терас, тоа сум дневе пребување. Си иде шитско тото мају и целодневе пребување, takže jedno celodnevno ni boravak, to celodnevе пребување. А обданиште то дневе пребување. Там то може да целодневно. Знам, али ке поеме že детско, дете ми е у обданишtu, ша детско, або у води, або у дзецински заград. А то претоже ми не прави разлику. Ali to termini koji nahodite na sajtu, jak im je to dobro ukazala za zakon, že ima 3 уровни, тото так уровни. Ми мушиме најс еквиваленти за кажди од тих уровњов, jak u Boško grupa predškolska ustanova. A to već i drugi imaju isto. I často še spomina, že povedzme djeci mi to tako učimo, že to všetko ovoga. Nije za horonka, horonka nije toliko. Ja to već mušim rozčistiti, ne možem povedati što ovo vodi. Tu termin. Tu treba. To nije beletristična stvar. Dobro, ali keď će považi djecko mi hodzi do veći, hodzi do škole, Ali to hodzi do vode. Ali pač, znaš što slučaj imam? Keď povedzme, že, ne znam, u predškolskej teljo pošta, lebo teljo je dzeco, znači mušim rozčistiti. Ali že ja tu že ci djecko hodzi do škole, či do vode? To u šore. Ali možeš u zabavište, či do škole, či u zabavište. Ali ceni, наприклад, не треба за to. Termin si uze prebuvanje. Ali втора же, јака же разлика меѓу забавиште и обданиште. Јес да јаки разлика? Забавиште то вода, a obdanište to dan važno. Znači to dnjove prebuvanje. To dnjove staranje. Dnjove zbanje, jak da pomem. Razumem, ja не думам, že keď povece po srpski, že to iste, že dete nije u vrtići, nego dete je u tu mi не uходиме до нијансо. Не уходиме у тим контексту, кажу днјови. Ту ми мушиме го до нијансо. Ке премете. Zato što ja varim, kad mam ceni, kad mam keljo dzeci, utim, ja mušim to što znam. Razumim i tu treba da stanje. Tu termin. A to co mnie u stvari teraz treba. Dobre, to si treba i to naizgled. A to kad više duješ pa da se će ovo, краще преклад од того мојого дневе пребувањето на Исце, чисти преклад од англиского, да е кажа прам англиского, повеќе за обданиште. Ја ништо не видим, бо ту дан важни, значи може дзен дневе. А то е пребување. Да не идеме на пребувалиште, да не правиме за обданиште пребувалиште. Не, пребување, то Пребување до можеме ту гланцнут евентуално. Nie. Nie, ja dążę nie. Znači tak, Venska, za obdanište pišeme dnjove prebuvanje, za zabavište ovoda, zabava, za horonka. Nije za horonka, to. A nije znam zašto to jest. Jest. To pa u gola, ona zašto za horonka. U kucuri za No horonka. to počas Austro-Ugorske. Austro-Ugorske. I dok uzmeš u istorijnim tekstu... Ja nisam u Đurđovanje za horonka. To su Bojanečova sela ima da jaki istorijni termini. To su iz istoriji treba različiti. I tam možeme beše doći za horonki. U istoriji. Ali nije tu u 21. viku. Pa dobro, dame varijanti... Nije davamo, nije treba da dame, bo tu máme už dva dobri varijanti, nije treba nam i to tak, ktoré nije dobra. I vrtić tu Дзецинска заградка. To заградка. I jašejka donošnji zarod. Jašejka, to sljedujući termin, hej, to znam, to ušlo. Ja u paketu s patrom, treba u paketu s patrom. Dobre, skladavši. Skladavce še vi za s tima terminami? Ja vam pošljem da budete znati. Taj što mogu pošudujuću skratku, da se mi možemo zrevidirati našu drugu. Tak, normalno. Mame, sljedujuće slovo brižljiv. Teraz znova je termin, znova literatura. I teraz nam treba čovjece prikmetnike. Ja mam par. U značenju jedni može u zastaranju. U značenju drugi može biti storiše stara, stori cba, ta već kao to pravica. Staraci, cbali, cbati, zacbati. Već može biti u jednom kontekstu považni, već može biti eventualno aži ostorožni, može biti uvažni, merkujuci. Ne možeš poveže jedan za jedan da bude. Tu kontekst presudi, ktoré tebe, jak prekladateljovi, ktorý kreator. Len kad je bilo u prekladanje služilo na mala, na zveroh napisali što kreacija, či což mala tam, že prekladanje to je zezancija, ali kreacija, či což mala tam. Pa ja pametno bažem svoj robotnometar, bo sam čekal vonka i nisam še puši na kafu. Dobre. Znam se pisavac. Znači, skladaciškima terminami.
Нашаровані. Нашаровані терміни, evo, jest, znači завише od konteksta, так, щоб це казнова. Znači, меркуйте з посадані відправляти, že keď takto напишане, že zastarani, a vypraviš ostrožni, bo mi je što Ali kad u kontekstu bude Znači, znači pasira, već nije slučavalo, ja vypravljam vecka, zato Može što... se povedi, vidiš že Jasno, nazdrav. znam, znači, treba prosto zapametati s termini i kad takto piše s jednim terminom, ja mu uveđam to vypravljati u principu. Znači, ja treba da znam što... За вон знак или автор Да. že zna co думав, že Так, вас треба Треба би знати. Але вели термини люди погрішно паснують. Правда je, tu Погрішно, tu tu trebaš вели više термини terminova. погрішно, zato što думаєш da su Ali dobri. to termini, mi za Da, termini не dobro. smemo dati. Podvođenje. Znova je to ide. Podvodzenje, podvodzač, zvodnik, makro, kje za hlopa, podvodzačka madam, makro za ženi. Čekaj, njemiš. Podvodzenje. Podvodzenje. Podvodzenje Evo, za mam. zvodzenje. Znači, u srpsko-ruskom slovniku i blagi viraži privozic i vozic, možemo sjeći zvozic i podvozic. Ali zvodnik, ozvodnik, zato zvodnik. Izletište. Viljetne mesto, mesto za viljet. Viljetnicьке место або место за вилет. А я голенко говорю у тим, Вілєцісько. Але то за аеродром у Словацькій. Aha, ja Letisko. Лєцісько, але маю, я їду вже і Вілєцісько. Не, Viljetnicько. Лєцісько? za viljet. Dobro, to znam, mesto za vidjet. A je to druga varijanta? Вілєціцьке место. Viljetni. А не можемо jedno tako слово. Я imam jedno. Не. Daj dva, u tim, čom se zalaze da? Не, з jednim menom. Nie mamy, evo Не nema. маме. Već bi bilo to do Viljecinsko, što še spominala. Ali znam to, znova to, То штучне? to je baš tučno, baš tučno. Добре. I to do Viljecinskog i to do И svake. то да, Ali dajmo jak dve varijante. Znači, mesto za Viljeti, to je izlet. Добре. A Viljetnicke mesto ne bude, bo mušim nas menovnik za izletnik, za Viljetnik i Viljetnica eventualno, mušim nas. Ну то як не буде ізлетник? Ali Viljecinsko je mušim. Леши Букерестуре. Ну добре, конкретно. Ну то як буде ізлетник, як ми в школу того. Viljetnik. Вілєтник. Лешик. Не, ізлетник, Голенко. Tebe lješik ne razume. Lješik i plažica, ja te Dobro, dobro, dobro. Вілєтник і Луки. Керестуре то Лешик. Добре. Пацики ще маме. Dobro, možemo baš. Da. Presa, Може možemo. швидше. Možemo i presa kad treba. Не, може. Не, хайде идеме. Od neki 3 tižni zakaz novota. Сеците претърнеме скачка, evo, 2 и 5. A ne dole znam. Nije, ja не претървам, аз Ajde, по išće isko to ще ti ljudce. 15-20 Išće to ti 15-20 minuti tako. Але не придземе шалija. Ej, Preke. Добре. a na poli smo Ratište, imali. ajde, ratište. Vojisko. Odredište. Або Odredisko. евентуално Кje će dakle интернационализм zaštitni... дестинација. Jak? Або интернационализм дестинација. А Destinacija. odredisko Ako budeš mać destinaciju, Dobre. poveš. Obdanište sa. Лемам се повест, že ке дахто дацо малем проти, лебо да јаке išće dodat, дацо najmišće javi, ja budem šorom Dobre. što is. Može Deči veštica smo projka mali. Igralište, borište, kupalište, savjetovalište, odredište. Či išće, či isko. Eto. Kupalisko. Znači igralište. Kupališko. Kupališće či kupalisko? Mnje isko asociruje A, na odredi. argumentator. Hej. A išće mi Так tako. ми мали. Але одре- A to i izletište restuje. Hej. A to vidjetnicke mesto. Виж плурализме, виж Dobro, lišće, gojedišće, kupališće, Ej, ali A odredisko. teraz Купалишко, купалище тримаеме за варијанту która A već bude i tu vilječiš. Jak bude vilječiš? Па не, по нашо село праведне Рошицеле давате два варијанти описнејши. Не, Dobre. Viljetnicke mesto i mesto za Mala vidjet. dva. No jak Njemački. bude, dobre, ajde, jak že igralište se hajde. чекај, тоа сме купалишće, Mi je tako. чи купалиско. Ne znam. Kupališće, ali odredisko. Evo, mi je tu jedina razlika. А одредиско там, там одредиско, а ту купалишće. Ej. Не може значи že Znači, I savjetovališće. Sjed spomla, Helen kaže iskoči išće. Ne treba tak rigidno i frigidno patiče abo lijepo. U jednom kontekstu dala tradicija, hasnovanje, preferovala tot sufiks. Že može isto i drugi može, ali preferovane tam. Za odredzisko na isce. Isko preferovane, tu za išće i išće kupanjišće.
Так. А изме да видиме други на иште Значи, учетки. чекай помали. Игралиште буде як? Ето, терас приходим. Значи, ту ще сте там як за септу башта. Та заграда, або да буде тераса читово. Та тук е на бавилище накарадне, а е, вет буде стадион, терен, площа и така. Игралиште. А бавилище би могло, ali je znova takie iste, jak to šijeto za Vinjacinsko bešedalo, tot uroveň bica do uha, Že ja mam, že mi pišu, že bavilište, zato što Не може бути бавилище. Nike ще говорите teraz, že Може za... baviš, Ма яке бавилище. A jak na Valac to ti tak po Novim Sadu? a hej, igralište, ne Igrališta, povedzme u parku. Не може с jednim slovom da jak. To не може бути за ні терен, ні стадіон, то не може бути. To ohradzený prostor za djeci za A prostor zabavenie, povedzme, opisne Prostor zabavenia. Na toto dom hodže, naj bude teren i stadion, ali keď máš medzi zgradami jakýšik dvorí, Так. vecka prostor za zabavenie. A to Zecinski, Ще сме шкозели бави до парку, та чи то там ще взяло, чи ще co? Zecinski Ні, park. але ти думаєш на тоті простори, це не дефіновані як такі, але дзяшка... Вони ще волaju u srpskim igralištima. Igralište, Znači ne. igralište ti polaži igralište u Futoškom parku, ti znaš gdje najdeš tu osobu koju gledaš, bo ona tam pri tomu igralištu u Futoškom parku. A bavilište ne može biti nijak. Тут я žijem, dobro, to teraz serbski, ale povedzme, oni varia dvora, dzeci, že idu... Hajde, Mišo. Može. Povedi. Ja bih povezal odbit na toto pitanje, zašto Ducima tam spominana nima borilište i savjetovalište. Думам, že všetky zložíme, že sovitovalište Так, i že všetky zložíme, že borilište. так. Tak keď nám nie nakaradne i čudne borilište, ne vidim co bi bilo u bavilište problem. A klazme kolo njoho jak alternaciji i teren, i mesto za bavenje i tak dalje, a že na perše mesto položi prostor za bavenje, a pod pe bavilište, že bi sme ukazali, že nije baš kalkirame vše šitko, da keď dávame opisno se može, a že naš jazyk dopušťuje napraviť i termin, ktorý môže byť zažija, môže byť nie. Так, A але za я sovitovalište zažil, ja verím, že keď nie arena abo ring, zažije i borilište. Значи так, игралище, бавилище, либо место за бавење. Перше положи место за бавење, да знаме, že to... Борилиšte, Тут, kada še борилище. budemo tih starših ľudzoch, im bude jasno, že to mesto za bavenie, Так, bude, a živi i nam. A bavilište može budu kruci z nosom, že co ste vi napravili i tam napravili. значи купалище, Pre-efekt. совитовалище, jedino odredzivsko stava. To bilo nigde, to bilo tako. Добре. Кладионица тоже било Було. ставljanje. Игроница. Igraonica. A bilo? Не було. Не bilo. Не. Evo, čekaj, budem dobro. To je igralište, Ja- a ja- igraonica to Dobro, nije, prostorija. nije, čekaj, 11, 12. Игроница, Еленка предложила, že by to byla bavijajnja. Jak nové slovo. Ja bih potrimao, bo bilo tam zaskljeno, že je slovo napravene, tam bih potrimao. Hej, zvuči nezvyčajno, ali tako. I popri toho bih dal patrol do toho, že jaka to bavijanja, co še robi u njih. Ta znova bi beše do... Prostorije za bavenje. Isto peše prostorija za bavenje, peše prostorija za bavenje, ta je normalno tam čihita se pusik, nije važno. Ta bavijanja jak B varijanta, a dodat vidzeška tam, že keď to širšoho rozmíra, bo ne znam jaký igronice, može biti to sinonim u dajednom kontekstu za kockarnja, tako nazvali kockarnja. Ali nije. Dobre, dobre. Не, деча игроница. Ja to im studirao kad sam doma u sam, že kockarnja... Деча игроница. Ali на tu то mašte za rođendaonicu. To problem, to je novo zemno mesto za rođeni dni, za otrebovanje označavanja opisno, a da ime to Ja bude... bude Ali rođenodnjanja nije. Otrebovanje češkovi boje, Nie. znači Baš da zgodno. No ja вже буде da rođendan U narodze vjerojatno bude rođendaonica i To, rođus, normalno. i rođus da žije, Так. A ne znam, a, ne znam. a mi volíme dať to opisno, jak pravi zato na karadni. А co to naše? A znači, mjesto za rođeni dni. Alenko, máte predkladanie viacej? Pripísali tam tie vaše knižky, ja už zabula, što tam píšu. Soška za rodzeni dni, ne znam, Pisali či ste. prostorija, či hiža, či obise, či ne znam ni ja. Оленко, co ти думаш? Як ще ще види? Ja nemam думання. А майде, як? Видиш, že
Prostorija za rođenje dni. I ja, Pa da će še? Pa da. No, nie możemy. Ja. I eventualno, kad baš se ne daze, že u žargonu, tada do žargonu puščime, kad mladi na bini tam kasnuju, tada je rođendanica, nie najšťastnejšie, ale nemáme riešenie. Mesto. Mesto Mesto za rodzenie Просто, deti. mesto, jak var tam, lokal, mesto što malo za dva, rodzenie tri. dni. Bukarest poveze, že idu do Kineza, kupit poklonbu i idu na rođendan. Hej, I u kocure isto. Začudo. wszystko dobre. I tak się rozumie. Rozumiješ? Istorija. Tak. A mi Razumiješ da u tsunami, Mladinsko. tsunami serbizmo. Do Oni omladinskog oni smo bi uzeli mali. še. To može biti svaki istek iz anglicizmami treba tretirati, že kad anglički, anglosaksonski šved bi duma daco i plasira nam tu, nije treba pokazati samo prekladac, ali 80% 70% prilapilac. Da može bi i tu trebalo prilapiti čego serbizm je. Dobre. Opatrime jako Slovaci u to. Dobro. A opatrime, jak je to dobro se hvali da vizime, to naše tak pato u snaci, u sini lenti, kasuju za tako. Opatrime i Poljaci, ja Hej, treba še. Izme naše i na Karpatu. Znači, Teraz zvezdaonica. stornirame, A to je isto fajta nazvija košika, ne znam ja. Hvizda. Da še hvizdi patra. Nije hvizdalnja, bo to reče će hvizda. Hvizdova prostorija, zvezdaonica. Može tako? Ja ne znam že čo mi tu musíme kalkirati, kad pomnje to observatorija. Co to? Observatorija. To po mojem Nie, to internetu. nazva jednej prostoriji, gdje tam je zvezda. A, dobre, nema u kontekstu. Nie, astro. Može. Tavicka, Vizda, jak se vrli? Hvizdova prostorija. Hvizdova prostorija. Nije se nje dali da idem tam dačim terazni pred. Ne znam, kjer učime iz... Zvezdaonica. Ja... Hvizdarnja. A jest prostorija gdje odvedu djeci i već kad tam sami hvizdi ukazuju, ali to nije to pravo. To Boženko, to ja tak isto tu prostoriju nam možem navolati, že ne A znam, oni, ali imenom tak tej prostoriji. Razumiješ? Oni tak navolali pod kavi dom. Tak ih nazva, jak to mati na malo krok na to je tak isto. Jedno rozbistrovanje termina serbskog. Zvezdaonica, to iste co i povezni sinonimi u serbskom. Zvezdara, zvezdarna, zvezdarnica čini. Ne? Dobro, ne znam, ja ne znam to prostoriju uopšte. Ja to možda observatorija, da sam tada observatorija. Ne observatorija, to prosto navoluješ jedna prostorija, za djecom već ukazuju take observatorije, ali ja za djeci. Nije original, jak da vam pomnim. Nije pravo observatorija, ali... Dobre, ajde da še ne zatrimujemo, možemo napisati to slovo. Ali ja popisam, Vizdova prostorija kvarova. Dobro, najbolje, evo, jedno. Vizdova prostorija. Ja njemu unijeka ne znam jače. Topiona, rozpuščovalnja. Ali to topionica, topiona to horvatski. Topionica. Varijanta. Znovo to do srpske žene. A rozpuščovanje, nie? Rozpuščovanje. Nego u ruskim tam pri receptu že čokolada topi. Jao, to pravi ruski recept. To ti Kido, baba, Ja to varevi, ni pravim, ja na znam. to še vi povojiti nekje. Taked je ostane. Ja pišta, evo, Taked je ostane. Dobro, dvigeš do pecaka še topi. Так що ти гема. Теретана терховальня земля. Куглана, гугларня. Tu znovo. A u slovniku piše i Da piše i tak i tak. Ruska? Znači, u srpsko-ruskom slovniku piše kuglarnja i date gdje je slovo kuglače, a bez jedno guglače. U rusko-srpskom slovniku naspak. Preferovane guglače, a go na nju upusenek od kuglače i gugla. A nije menovnika za dvoranu gdje še kugla. Ja bi tu komentarovao. Mi musimy powiązać z Google Lager i Googlom. Znamy niečka co Google. I to by nie trebalo biti po mojem Google. Googlovac i tak dalje, to kad dam informaciju na Švedci i tam G. A tu Google Lager, bo to njemecke Google. A to kulja. A to kulja, Kad to budze vec? ali to znači, že abo bude kuljarnja, a nie bude. Ali kad rucame kulju rucame. Kulju rucame. I to prilepene až i dzeci naše. Kulju rucame. Kuljarnje scene i teraz to budeme. Je to kegla, je to babka, to druga, treća stvar. Takže osobnje dumam, že kad je kugla sladoleda, to kuljka sladoledu, kugla kulja,
A toto bim poveže kad je k na počatku, već tak jak u srpsko-ruskim slovniku, kuglarnja, nije guglarnja. Bo i švabi originalni model ma k, kuglu, nije Google, i Serbi odstoji nam tu, bio nas do glavi stalno davaju, i oni kuglana, takže ja ću i poveže kuglarnja, tak jak Patricija u srpsko-ruskim slovniku. Skladate še? I A ja Google sam. bude inše, bude Google I ja tamo isto. to. I ja isto še skladam. Streljana. Jak ste govorili? Streljarne. Kuglarnja. 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 Tak. Kuglat še. K. I kuglat se dalje, vidite, Tak. a nije kulja, nije kugla. Tak. Streljana, streljarnja. Skladate še? Streljarnja. Tak. Poljana. Pažica, luk i ježica. Pažica, luk i djep. Haj. Skladate še? Dobre. Pušnica. To už teraz nam i čas. Oni me predstavljaju gdje idem na kurarnja i kurici, po kurici. Ja думав, що я треба достаємо. Це Стоп. слава от 10 до Стоп. 10 до Ostavne rješenja za šifru. Na pušnici. Počnijeme od posle kurenja šifru. Закончимо на пушниці. Čije kurara, čije kurarnja, čije Dobar, kurnica, imaš čije... Так, є ще два терміни. Улавно, дякую вам, що ви прийшли. Договоримо ще в слідуючим терміну. І предложимо далі роботну сказку. Дякую вам ще раз. Kedy my máme s tým buco Jem to? još jednu za znak. Dobro bi bilo da že bi to Da za ti, pet što žotići, se tu da je haotično i tak dalje mali, že bi si popisala šitke ekvivalenti i poslala mi. Абсолютно. Так си послала Словичка, так пошли и рішення, щоб може б ми розпатрили, задав, що да предложиме, як сколапіювання записника на сказку шлідуюці, так помеш, а гетто би може так, да видимо, да ще врацимо на день темі. Евентуально. Добре. Руне. Добре, ні, складам ще під конусом. Ja bi se sad pita, kedy to má buco to, to šičku cu Ні. A, već 15 roky nie robil nikto nič a teraz mušlo za 5 dní hotové. Ja se pitam, ne? Ні. Добре, Ja isto šladiram pravopisni Ja slovnik. učinje da ima Ana ovo Marija, roku, Ana Marija.